Ebra the Bam project a credit. Ma would do no, ya de bebremo. I will call Nigeria mining one Nigeria miner this year at Yetua. One was supposed to phone if I be a shocker on a boss on the idea. The woman was woman yano. One must see a dummy trusty. A to a mumpe and Shambra and as a Sambra woman posty Asra Domino and Ra, why a tromoy and a soda for Aqua to 2 and many pebi a free moon. And some of those who are craving Japan or the amount of money and track of say, I never buy a pump, them won't be a calm or say, yes, I want that habit to tell you. Now, damn, my boss and the Santa, no Caribbean Roman, or Mosias, and Semia de Abraham. Vital Moctampo, just so, and Nevia Brace, Abanu be a new be and was a one your mouth will be your regular Yamaka and your champ chocos, or champ banana, yet the quadu and aye, and what then Quadan Numbi, when you buy a fay. Amaya who be anka be woman nyina to me everyone vitamin B6 wo omega 3 so eka ho ena afi fatty acid so eka ho bi ena wo supermarket bia mu aya na wabusa wonsa ebeka bi na wabo anwoden ko na ye ka mu bia usen eba na jaba production and cause of say kan tell mo sen wali no miensa ena abadwa so de edika no haba plus eba mixture to aba ko siridu sanu no bia obenya anwode ho for ebi stew system no obi ho manu eyi nkabon eme se wada ya na wadum bi oyoba ubu nsa utwadu ana wadi dan etimi ba ma de oni ho de ya na wadum bi ebe free ho no nya pavi ni plasma se ba mixture no eno so ye enya gro one tontomari wo emo ye yade pa ya ye kwankro no wonum bi a ebe free ho no mo join this ade wani so biribi ya na wadum bi wate na no ya do hwere ba ko pepepe na asase na eye ho adwuma ba bi eto ndo bi ano wokwa wonsa abeka bi ho na mo ya no afre he was ama we say so 0542778572 0542778572 and now we will be a peptic course and how and after Namumreyo and watching over born in a how be a bem we will be swa a ubun sa na wote a yaw ewomudia baby bakope a last stop metro homeopathic clinic and a make for a diamawo ye de e bano eye ekura to ye mo na kokofa how who do a de brain dia and ye wo ba ye hono mo a enya dia ye be ma ya dia no wo dia koda ye won fidie wo no wa nurse for doctor for ye be sure kama e ma ho ato hepatitis ne how menstrual disorder and afi hono mani sansa ne ade nna e tell na si woni so pressure na bo ni so wakwa ya sabia doctor say glaucoma Bomadia Nebra last stop metro homeopathic clinic ne be sure kama ye bo no so da fom atwuma kofodua ye wabu akwasunya ne kwantempo no so ye na osofo agrada fie no e de die nimhwe ye numbers no nie 0541 360612 0245 381958 eso na woni ye enkasa akenkan fo ayeme afihima ama free ye minimum abema nana kwasi wusu a chow afe kasia bono entremo enie Asem Beba Dabi ena no pay ara ho SMBSC ewo eye Abrepo junction nini na ene se motorcycle na eba na enipa mienu ateso emrika tanta na de no bedu Abrepo junction ne kia right no ebi akwakọ di hyiemu amuno mu ho no mu a emrantie mienu na ati motorbike no so no wo bia antumi ankasa na dansefo na ogina ho chire mu motorbike no na efresu ofia na eba wo hwabirika pa na wode ene obedu aye kumasi gas wono kra de ene wo miamu kase ma wa hanto mu juo mu fans enya asem ketwa kwame agani mboate na nakokoto akwakopie eho no mu a ye kona ye ne no akwakodi enkomo kwame afihime kwame sisi ano okoye ne sen ena etie afi de dasse Anthony so won was sister wa da ko wo me kan de sa boy oba be saw edwa ko sabre ti don kan after one any padi no an wo ehia kwa ewo eye Abrepo junction Antimpone so me say wo free Abrepo junction na wo ko barkese no na the apotia akwenhye esiye ko tebo sama ko jo wo tamo ka bia hono ma ana san ko hye ti de bia bridge pe se do wo ye na nche bia won eye no hono nkwenhye esiye na ni na ko ba wo bra ye kago kai di ya the registration number no GT 5539-N GT 5539-N woni moto bia eno number no M-19-AS696 wonu ekobo mu a enam so ema eni ka benu a wonu ete moto no so ye tabe ka sei wonu na gei
ana amanfo ede kase mo ho ma oni no won atwa no nanom ewo ense drum afima mi ha me ni nka na emum so be hwe mogya enyi mpanimfo ni nipa ewo fam ho no a na se ewiase ade ho je bi kan na otwe moto no de Alex ni anu di na ma wodi ni ko tche bi fi ni Yaw Asante mo ehu ye chire mu a o kan no no a o man so na se ku ye kra no aje edi efe nsem afen so de toso ni no o mo so edi mo ko ko va no chi aban aya sabia e ho ano no so akoko tia no nanom ewo ense do o ho no mo o be bia kan ko enhia esi ye no a o mo kan bet e chi a oni etwi mo to a o de hye no ni na apapai ya tete enya san tete akra afi moto no so ebo kan sa no emmoa tete wo chima e pejam de ko ni e ko so a do ba hwe fo mo a o mo ti e ko bo ho no ma eni o mo ni na atwa na no ewo ense do na dan se bo chire mu a na ka no e dan no ho wo be ya ka no dan no no so a enya be bi etwa UK e di akwa highway say na ka no e dan no na moto no so e free e ya abrebe kuma se girls ni high school totem ana do se twem e bi nya chim o banchima na eno ana obi chim se na moto no di ka fente no eni ba no so no let's go back can no ya o di be dia enye and I think we try no be afa bin kum so fan na wa di no se car nsem ana be dia driver no ti driver side one no car no moto no ko bo car ni mu a wi afien en pen no o atwa no no e wo ensia drum na obo ti ya no o di dabre e bi ho no na o re na enima ko so na o ma so no no sergeant anadila ya o MTT department e o so me 24 ka e wo no I will get to get him. They can't down woman, making the question down with a bath or drop a near no chicano, or no the Nicatenta, or no one can say, I didn't want a command song, a pretty poor family, or what pretty for someone, and you move a chassis, a cost. But I don't think it's not one, but it is your party, your batting. You know what I can do, you know, and to what you're hoping, you know, you can come up, and I say, I'm going to take up here. Pacho, would it free master girls, back Bushine? Something for one man, baby on your friend at the Port Market. A whole night is here, and the chance that motor for no, or would you mean many? Let me kick up to you. How would you mean many? To a woman cannot know, the name cannot know them. And to a woman recover beside her. Now we are not Cano, Rino, no, Kiano. We are not on no free, or no tears upon them. None to the cannot know the Nintendo. When to me, I'm stop, not just on the cool as they are. Me am a cousin, I am sounds of the foul, as sounds of the coy. A very young and yes, about you few more, then I was you come. Also, when you say, back on the condition, dear. So you say be a doctor and beat me at the teacher, my but what do you want to hear there when in there? I just say, well, but I said, you say be a doctor and beat me approve of my young one as okay. Now, you must say, much for no, which is almost a helmet, and I know we should be back on a helmet, driver. Nana helmet. Never helmet, no condition to say, helmet in I say, helmet mean I say, as not speaking fast. In fact, much or the speed into also a single so a book car, but a way to me. Anyone will go to go home, not too good for me. And only the way we have in that papa, the way and things as your pine. What do you mean, instant one about what it is? Now, make a grandson of the Queen said, on the Queen of Budia, but your work can it on the instant for that. Madame, I'm sure more movie, saying, you know, come to Rotana, bed 35. Bed 35, and I did not or continue to see your bed dates. I am Rancy, I'm Ranty. My way of one of my people, you're getting me to you know what I do. What you bring your own friend, who wouldn't go out? I will so I will be able to say them to pie, it's not put on it. I could say, Sana, I could see. So the way I say, we have sort of carpet or Mudana, a moment I will take a car and son or Munakadi or Mako. You didn't the workman set a friend to a young woman, we need to see that. Hey, I don't support women or men who public I said,
amamofo wa ha no maboa ama kra no a enya nkwanhia to nyina no woni atwe e de koso am apotu atana na hyimu atumi akoto jafi ma eni abako from eni mugya o manfo a wo ko afi aha omudi na amafo ho no omo anim omo amafo chese omunyin wo no mo ya bi ka kai no to ni story e kuma ti ga so fi akwa so ana ana ta ko chia ne bae e ja pe fo chemu a afi ana mbe hwemu ni ma hu wo di ani be potia o tie no be tia fo na fe ma bo mama ne e to ma fo tin ko to ho die obi ani wo no hu ka ko we dia di obenti ana fi kotu na se ba ko dia munum ho na ofiri mu na ba ko so du konfa no chi na oje mu sabre ta fi na yo kwakwato ye da se yo abusuafo arahosam a asie eno no emrantie mienu a wo mo ate motorbike so na America na wo mo die no na America na no ode shenkani a won so wo ye bonsuo mo driver highway so na wo kwakwa da wo hu wo kwakwa twa U10 ena abusuafo akwakofa kwanhia ni nyaba moto na America se na wo fom a na nkombetumi aso na nam se America no na mo odi ni ti wo mani ba wo mo so no na o mato ka na wie bibia ni hono ma wo mbetumi aye amunum hono mo ade ba ko firimu ene ba ko nso kopie aye konfa no cha yaresa bia no ono so ekogye mu e wo hono mo a akwakoye arehosem ti afei ena posifo ba behwehwo mo busuafo enti mo amuti efre suofia ho ne ade no ebi obusuafo mrantie mienu bi atu aye a motorbike ya yanka so mrantie mienu ati motorbike so atu anapo mu nyina awu wo de mo nkwa na mo kwankwohwe se bia madehye na nyamadehye no so na eja mato hallelujah abusuafo eno no na ye hwese ye betumi di mfoni ni ba ko bia ne de ye YouTube fo mu nsi ekwan ato so amamu na mahwe anopa we Ghana mrantie mienu a ye duo mo beko akwakohye mochire na se nye asem ketu akora ena kwame de ni mboaten etwa ho mfoni ekire amanfo nko YouTube de so manya de omo hayo ye de kai no ya onomode moto no ekohwe mu no eno na ye de eto ho na ohwe car no front side no ho no eye car kese kakra we no ya ye de so aniome ohwe front side na odi moto ni ko bomu enti ohwe emfonyina eda YouTube isu sesi ya utumi hu se moto no agoso eguo ena car ne nso ne front door no ana ho ne yestia no sa door no eno so aka koshima moa epono no tumu a enye yie helmet a na ehye emrantie no ba ko na ehye bie agoso helmet no apapai driver ni no onye bonsuo driver oye driver pa na tie Kofi Ghana anope wo badwuma moto ni besa ne ho kaya no otim ono oduru ho na akwahia na sipe ntuosi de no o ka ne se nipa na no otwiri no ni gina ho eno osi ye we de manya asem ka ne so ma me kwan yo mistake e ba ye ne se ono rino driver na ba betwa asim muntie ana kaya wo na mu main road na wonim se ho driver ni dan ne ho a enye ye eno ma rino ne kwan eye bra enti wo ye bra ono nso nim de won anim o eno ono nso betwa mi anu ni na sa ena moto no e de bebo mu pew uko driving school ni ye kire wo sa nana ena moto no dabi ye kire wo sa se wo ba beti baby eni kwa se wutwa U10 yentwa kra nana ye enti wo ye bonso mo driver me si wo driver fo ni bi ma wo mo teachers no mo emoja mu edu se ni emoja ni gu ho ada no de ye moja pa ne de to ho enye yi apeja wakwa soro de wa ba be hwefe ko ta ye hwese emrantie nanim no ho ye betumi ayi wo manim naba ni akata moja ne so na amanfo ahwe emrantie na ewu antia ba hwiko tale so identify enya de ya wo ba we dia ba ko na no am so homen kakra there was no way so obenya sa Kofi Ghana am si jajajaja onyankwa ko tale so na utia ba ba hwe wo sei etie na pe aye brush apete enti moja ni enunu na motorbike wo mote so a e dia ne yakoso wo motorbike ne so wo so aso motorbike ne so asi ama wo mo stanza no mo tu me hu dia menka bi
me mfonyini na me edam anim na me hwe no me hu de me nka biem say ye de omo mewuo no ye de omo anim akoto ho entie bia wo kura na sa America tenta no boys na hefa na no omo so omo ene na me bi say go masa eno ma bibia to mi si o moto be ko sa nkwase America no na bia ye pam no ana ye chesi no bia wakoye bibi ana onu su chesi obi enti boys na ọmọ akonya akonsia na ọmọ anim no ana na mahwe bi yayi wenu yayi aha enti ọmọ anim ne wa wonim wo ọmọ no go there you see and you identify the motto aye nipa emma eno no na no mo ti so America no arefo ana uza sa kwan ne so no eye sane be posane be ai hotel ho no mo moto so ho na sa sane be posane be po no so no one ye careful no man fremade edi wadwene mu a obewu me matwi moto for 5 good years enti me moto experience so ba moto so as o moto Lufthansa Eframa na fa ho ene de masa na tirada wo say no ba tena wachi ya ene na sai ene ye friend so akọ enti o mo foni oko YouTube ne so ana Facebook ne so a ye de akoguo o be hwehwe Otek 102.9 FM e wo YouTube ana Facebook. Their faces are there. Okay. Yeah, better so. Yemori ni afia ni anche eye ahojo na enra wono anti asamode ho ni nyina adese China this year bia okoto ahone ne e de agu ni mobile phone so me Richard card ibi. Wo duru hodum ya oba betobie ya nipa ba se enan ya omodi motomienu afri ni mfrawura. Ade hey omabolutuo ama asem no se akwakwa asefo sempa papa na otake kase abo ya anya asebe ya ntra so yeduadue ma na odanse ni a na wogina ho bie ya wode na ni krotu awisi ehu bie adwetwe ho enkom na sei na wo kirikiri mu ede kire yen o ma shuli bag na fina motu o mu shim bag na mu shoot in right shoulder ifanifa na beti ho no mono no mu di tuni boy wan se wabu ase o bu ye no so no na ka bia mbanti ase omo ka samo down asatari kana omo ka ni moto ni nti nti omo down na ka biba na omo show tuo no tire ka no omo be one slow down omo wan kwa omo be shooting nti ni pato na dia e course anope e wo ahojo Fidelity Bank office ni course ni pato no mo se no smart omo nyina se no smart. Okay, all right. The pato only right office or track akra. But the course there was no say I say no car time type driver so and see a bus almost no saying that a man if you on one more cannot run and say car time but the bus say I was say I say more and he has any problem and on the who say it's show obedience boni too it's police running by police over by your mother secure reporter you need to show mo so e I was for someone right see ewo ahojo classical pemo no eda matimu asem no enra wia ebo no mienu epe mo pepepe ena busuafo enkra free epoye mantemu achem batabi ebaye achem batabi no ewo asene manso akroso epoye mantemu asorefo be se aduosi a wo mu ewo aso demu na wo mu ebo mpaye hiri baba eda omo mo bo mpaye na da na buaguo mu so brose atoso makomako enwotwe bu ama ebi afamu awu na enchiremu a ebaye ekire se Prophet Akwa Isaac wono na sori eno no wo si dan no yekobo ne kokko environmental for kwa hose da bi wonim di engineers kwa hose dan foundation ye week dodo edan ni na so no foundation se 1 2 ni year wodi bibia sisu akwaso obehye suku ase no si wa mana nkwa suku papa no kwa suku a wo nchira de abehu ana didi mana abane no wabon sa papa ne kwa ye wo se da bi edem krama akoma nwotwe ne foundation na wodi amane de anya de beye enti munya adwuma ne ye ena prophet wo se da bi na me aka che ne se wonsi abansoro nkekanani enti wosi wa mu obi a ekofa sa akwanhia no ebaye na ye babra ye kopie mu e wo honom no mama yentie nkrato a ye na ede efiri honom asoda kuti ya waha akwaje ke sofo no oti e waha na ohwehwemu kakra me ba hombe che ne se
bɛɛ 28 years ni ɛna ɔhyɛ ase sɛ ɔnsie na ɛdan no to akɔ maako ɛwɔkre 8-story building ɛyɛ uncompleted ɛsiane sɛ obi so a ɔnsi ɛkɔ na obi ni nearby yɛ ɔmo sɛ no no mo ya ɛyɛ sɛ wɔn akapɔ asɔre kakra wɔn twɛ ɔmo kakra no ɛna dan no odwiri gu saa no a ɔfa oyɛ ne di aba na me no ka sɛ ɔpɛ sɛ ne dan no esisi hɔ asesi ne popo bi a ɛnya sɛ kuma afra me no ka sɛ ɛdan na sɛ bɔnsan na sɛ no ɔmo room nkete wɔ hɔ a ayɛfo a yɛ ɔmo bɛgye ayarehwɛ ɔmo a no ɔyare no yɛde sɛ ni aba ɔmo nyinaa ɛsɛ saa ɛdan no ase wɔ hɔ a edwiri gu ɔmo so me nua me no ka sɛ ɛyɛ azɛ ɛyɛ awerɛhosɛm nkasa wobɛfɛ sɛnea yɛteɛ nom ne nkpam na amɔpɛ yi so far nnipa ɔma yi wɔ mu ɛyɛ so far ɛyɛ 13 no nnipa nsia afiri mu nsia aka no sɛ nso aka no ɛwɔ critical condition ɛde ɔma fo ɔma government hospital amɔpɛ ɔma yi baako aka no ɛnura apata nnura bɛ 11:30 no na ɔma yi 12 amɔpɛ yi a ɔma yi baako aka no ɔmfiri mu yɛ ɔno so wɔ critical condition a ne condition no ɛsɛ wayɛ mmerɛ ɛmɛ wɔn afa no ɛde ne kɔ ato ne government hospital na ɛno nso nhwɛm kakra a mɛte ne sɛ nkɔmmɔ kakra a mɛtete ɛwɔ grounds ne sɛ abɔm ne kɔ ɔba government hospital no ɔkyerɛ sɛ ne nua baako hyɛ dan no wɔ hɔ nti ɔkyerɛ n'abofoɔ no ne musa ambulance sɛ ne nua bi nso hyɛ hɔ ka ho a ɔno nso wɔ hɔ a ɔmo nkonko bi no nti ne ka sɛ ɛkwan bi ani hɔ a wɔde bɛwura mu hɔ akɔkɔ hu no wɔ hɔ recently ɛsɛ asɔre dan a ɔmo nso ɔmo si abansoro a ɔmo nso ɔmo si na asɔfo no nkasa atwe bɛn mu a na obi ɛfɛ n'akyi sɛ sɛ asɛ ɔmo fie ntɛntwerɛfoɔ no mu ne adeɛ a but bɛrɛ adefoɔ kasa nso wɔ ha mɛsɛ assembly member ɔpɛbi asɛm manso ɔnamo emmanuel mmereku ɛwɔ ha bɛsɛ de yɛbi ɔbɔ kakra na ɔma me asɔre dan no ho abakɔsɛm kakra ɔnamo yima na wɔakɔ aba biribi abɔkɔ deɛ ɔnamo yima wofi akyem manso wodeɛ woyɛ manso bɔɔ yɛnyi nkɔmmɔ asɛm no amene yɛn ayɛ tete bɛdu wɔ na ade na ɔmofrɛ na ɔmɔka yɛ na yɛtena kyɛ ma na disi state sɛ ɔfrɛ ambulance service ɔfrɛ fire service ɔfrɛ Ghana police nti ɔsate sɛ ɔyɛ yɛ kɔɔsa nti yɛbɛdu yɛ na yɛ sɛ cars no yɛbɛdu gya deɛ mmobɔ ɔdi no nyinaa kyerɛ wɔ sɛ yɛsate sɛ deɛ yɛbɛtumi yɛafa ho before a cars ne bɛba nti yɛkɔn baabia na ade sɛ ɛdan no abu akɔ baabi a nipa ntumi mfa ne nsa na ɔde ne nipa yɛwara quickly ɛna ɛyɛ usually saa so yɛwɔ contractors a wɔn yɛ akwan wɔ area na sɛ yɛkɔ ne kɔhwɛ machines no bi na emu wɔ ba site eti yɛde machines no yɛnya machines na yɛba site no na ambulance service ne police ne firefoɔ no nyinaa aba deɛ wɔn yɛ sate sɛ yɛni nipa no bi ɛde wɔn akɔ hospital a efitiri saa abere na abesi anapa yɛ a yɛda so egyina yi. Abusuafo ya mani boni kwame ahe ene yete ne nka no prophet eye Akwa Isaac na so dan wo si abansuro to so makomako enwotwe Church of Prosperity wo mu sabra ye kasai asoda nabu amanipa bi akase a omugu soda yeda bamba dwumekuo no ase fire service for nadmofo mu nyina ambulance for omuda so a wo ho no mo hwe sere beye na ombetumi ayi nipa no na mmom nkran saka nipa nsia na sabra di omatumi afrimu ye kɔ Nigeria mine emu Nigeria mine nipa bi atetua wa ban no so mu kyerem a aposi ne fa bi a wote yese de beye na obehwe kro no ba ekoso no madwuma no wo mu esi ni tirase ento mo ntiase omungu no sanse kwa mo fa so kum nipa bi no emfambra kwan so na oyacha no mo ye ewo Lagos na ka ma so defo akwakoto tutuo ama nipa dumienu enatumi afrimu a dodo no anso eprede mu odin Amnesty International edwo matum international communities ni nyina akasasa de ekoso Nigeria na nimanim ya Buhari won pega ne mu na ohwese be ye na asomdwe emapa ebetumi aba ewe abusuafo aha na premtobre kasebo ayebo aboa no yede ni nyada esie yede aboafo asie semfo ye rantwibo osiako na fe na napia kwasar wo mu nya aboa ye na kasebo no yede ebremu akenkanfo ayeme afihema ama afriye menua bema nana kwasi wusu echaun akra ye pedi emu no
na ene Asem Beba Dabi mia me gina me tumi so me dedicate e de aba me gina utumi so wo gina utumi so enyeye oye sa me meyi wa frim me ma ron kasa kra na wa gina utumi so abra wo me gina utumi so me ma gina dabi me gina utumi so mama kesi ya na aba wo se katara ba me gina so kra so wo de chiawo wo chiawo me gina na pampa nipa wo chiawo no chiawo Amansia West credit officer Cass branch Mr. Samoya Moa enne eye na woda enti o check FM newsroom na eduma phone na dey was so mo kwa juice de o ma bosia no o ke bosia so ro man happy birthday Amansia West Amansia West I work Cass I credit officer Mr. Samoya Moa enne na woda enti o mo ma bosia oh yes hey ani achira mko ho na nje na fi ma no de ojibi ani afamko papa ma ba buza kanidie ho famko ya mo aba ko pe okay ya da mase but the ekoso ewo Nigeria no na wie yi ye be wuram kaka mo be wuram ho ehu because ye be sua bibia videos a benseka efi Nigeria akra eni enyai hwe abibifo ye wa adwene bi sa adwene wei kosi se ye be ye free ye no abibi man be koso aye se ya wontie se ye nua kosi se memene mote ye dididi ya ho ye nkomo yes se okọ security service mu ba enya nwanwa se tumi fufuro bi a ye nim ba bi e free e ba be wura mu o ani o hu nua ni mo se ye di tumi bi Emma Bibinia of also say or did to me the bay de wono ape and yenya or no de wono pe ya wamra of power ebo or maybe a hobai now so senie yenya no mo hobai bofuo binom abuse to me a one month sakano akra ede che nanse ho ade bi hyase ya wo Ghana ha say me denyame ase pass ade no ekofom because baby a na ekeka kono na I say na ye security no police den kanka and a posifo ye say yo obekaya lockdown no because asem we radio so said the ekos misro say obeti we say na soldier for the posifo ye be say yo we ye be so lucky and ye be you lockdown the free and ye nya sa kwanya no e di pie ye enya sa and Canada eba no na e be rough sir e bi na ekoso Nigeria no from ha a police for ekum nipa a omo suspect say we kromfo ne kwa wies chire no na nipa no enye kromfo e sa de ni bi ekoso e bi na ekoso Nigeria no na say Ghana na ye Nyankopon Dabi yen hwe yen huye hwe Dabi aho ya meka sa azem wei sa abato obeba ya se Ghana de ye Nyankopon man bibia betumi esi de sesa ye dwo e de sa ye ne a ye hwe yen huye police ni mate ya ye se o maguru police ni o driver ni mate no driver no be ka say ye de ne call ye no suspect ye bo na sa bi ne hwu akura no ne beba ye tie so Nyankopon huye mobo ene ye be hwe obi na aposifo ya omakosi na baby omkoduru ya no na ye protesters ni bi na wo ho en obi apaki ni moto gina ho wo omakoye yere de wa apaki ni moto no edi ni wura omuke omako na amanfo na atwa hohia nze hene ha en wo mo hyase se wo mo to abo kai abo na wo mo to no posifo ni hu se baby ade na ekeka ko no eni enyan en wo mo tu wo mo ka no no ma jo mu police ni ba ko ho o megan ho afaso fasa video o megan police ni ba ko ho afaso fasa video de to so na me mfanya mo kwan ma afaso fasa video de to e Nigeria sanse bia bi o ometuka na jano eja ne wo ho ontra moto no so e ontra dia ye she bi wa yo obesina so ma bibia ya no afaso fasa video de to so oko YouTube ne so a ye de video na to kona ko hwebi na kwazi esre wo mako se bia nkaja taba mo amwa hai e bia hwehwe wo de mo hwe e no ma ba ye yiri jataba enie unza ko na wo tina moto ne ho no e no ma ye yiri no afemu hwe amanfo e wo ho de da bi ye makwan e ma mo nchi nipa ne mfa nko e na ye hey wo mo to abo mo YouTube ni Facebook ne so no mo hwebi wo mo to abo afi posifo ni hu sa de na no aye nyan
So woman took a nankwa at the Asem Beba. And woman took a nivum, no major papa or form. Massa, what do you want? I was to know. One to now, Pepraba. I will be a pequia fruit. I know, Nigerian sensem Nigeria and sensem awie videos no ye be show bi ewo ye YouTube ne so ene ye Facebook ne so e de akere mo na ya kasa e de akere abibi man mpanyimfo free say abibi man mu mpanyimfo efa abibifo for granted areho woni a ye de tumi ma wonom se bibini nya tumi a no person this say to me no edi ni nua bibini nya eno na ekoso yi ewo ba bi aga na ha ebi wa ha koye nwuma hodo mu na kohwe ohuni ho so ye panyini wo ye panyini ntidien sane ye wode ne mpani nie no etietie adwumayefo so etan eno ye baako even ye yanka security service yi mu kra no sani omanioma ebi wowom ebi wo fie ebi wo ba bia ye mpotamo ekura hodo a yetim nipa no enkane ano omeye assembly mai na won nice asuma we yadio ye toma no hwede wo kire wo meye MP na won nice asuma we yadi ye toma no hwede wo kire o meye nana no wo meye dikuro no o meye ba panyi no na won nice asuma we yadi ye nidi ade hwede wo kire se wo hunu ekoso wo ye mpotamo na se ye yin nipa se ne Ghana ha ye wo operation calm life ye wo operation vanguard for wonu mba bedi wonu dwuma ne de keke ka hwin ne ye de mo aba se akro no bonsam wo ekoso wo sa mani mu no mo mra na mo mehwa afei de he nioma mo be ye ni ba bi a akeka kwa koduro na se ye ka ni se yi a ment na Ghana ha nka se emfa ho hwe ye nim se Nigeria fo e wo Ghana ha no enya asem ketwa ena baabi a nioma ne keka kono saa man no emu aye hu e de ama woni yete ho na mu enti se ya hwe yi a Nigeria fo e besoa wono mo ho asa ba begu Ghana ha no enya asem ketwa meme no to o ma we mu kra ye hu e ho ano sei na Nigeria fo bebre asa ba begu Ghana ha ka de be sinye yen hwe yen hu ye ne mo mpaye yen sre na na ado a wono no ye ko wase panyini se wono mu nyina fo no wono ntum ntentem na de ekoso Nigeria no emra fom nyesa amani a yetwa won ho ahia Ghana ye ka hu bi Nigeria fo de ba Ghana ha wo mu fili onim de ntia o se Ghana you very peace Nigeria fo se sia covers ene a full protect de tariani mu no your friend say phone protector and no mo ni phone cover business woman nam town ni mu saa no mo ye obi e ha wonom enti se nipa na benya saa asumdwe wei na se ni krom he sia obema ni nua ne maame ne yire ne matra ho wode wo nso beba ne yire ne ma ne nso de wonom nso maame ne wo papa mo nso beba wode na danfo ne soa ne nua na chese ba no mo ba emfa ho se ya to bodamu eduru tampili a ya friend dwane jo kra nkwa montwa me ba sesia na yakọ asem wasie wo patabi ma asore dan abu na sa asem we maka na nya ha na ye fidadam sa ye wo ensore ahodo bi wo Ghana ha ono mo ya asore e wo abrosan so enye na wo kan say ya beka say Krobea de wo ye bonsam wona wo ye bonsam agent number 1 but muntie ekwani ya bibifo ye fa so ba ye mpaye no ye different say ye ka ton so kra kwaya ye fa so aye de ahodin ye nya ka say ye ntieti abonsam so kra de ne na say ye wa sori dem ne ato mati abonsam so ubehu obehuiri akosoro say de obegie gumpan no de ne ye tieti afom no enya asem ketoa na ye ya sori na ye tieti abonsam so wo abrosan so abrosan bia wo but aya ye disie ne capacity make us say nipa ne si dan ne senka enipa na entinam yemfa ma han na soro no wa ye ne saa kakraka no na ye tieti abonsam so wo soro ebi na asie wo patabi ya we di aguagumi na ya hweyi a woni ye nsore wo abrosan so e wo Ghana ha no atrenchem foforo
ebesesi montwa me meba yabakoso. Hello, your friend is of Mamina and Hayford. Me and Century, me say your actress, and then you know who do pee and not make my dainty. My pommy ding him, me papa, Nasa, but my pommy ding with ya, and one need Jeffax Mister. Push it, Jeffax Mister, Minister Yaria, and you're so flexible, baby. I will bet to a fibia. Mitimi na papa tenten so just say Jefferson mama your best mu akasa me ya be ma ebema wo so wa ye be mama pa say tia me Jefferson Mr. Tumpra ko pani say edro no hote ye dia fa abefo ni dia kwan so eni fidie won so e na ye ne friendship kroje ye no nti ma ye resadie enu one Jefferson mixture edre wo benye bi wo drugstore eni herbal store bi e bel na momitie enye ma penfo oba o ma kwala no ana kwala onyenya enfie dumie Jeffax mixture pa Sama you obey ma pom din be go here na 21st clinic what 21st clinic there esno fidie a ye de yenhwehwemu ana esno fidie a ye de sayade ye wo enfidie ni nrupa ye de sayade o haw bia ni akiri akoma yade ese kire yade ahohye wosisi to asentini atwetwenwo ye funu awone enam nsensem 21st clinic ye twa scan ye yemojam nhwehwemu afeti esumasem se wanti wini pedua na se a wonti ayaresa ase esono se wa hoden ana esono se wa pomden yare bia woni efire enti enum adu abra wonim yare no kofa bai ene da ho no 21st clinic wo branches bebre wo kumase wo ba 21st clinic wo ahwia omone ahwia total filling station nedi animhwe a eben alpha radio Accra ye wo domain market heavy do dynamo a ye nkrobata bi so oba any seshi free yen wo 0540 311 311 0540 311 311 ana www.21stclinic.com 21st clinic ana ye wo krom abapamo wo mundi no kreo online shop no ade enema na wo ye order no o musa ready she what dia befie wow susumpo na meto ede ma wo fa mo musu se se online shopper wo to ade a wo pinema wo yesusu na eso a wo de ade krona bre wo die minti bida age abapamo wo de man so akọ Play Store ana App Store no download wo mo app do ntia wan se trafie ma ye ni dwamero se ye ntade empaboa mobile phones home appliances electrical appliances opedrato pharmacies wom saloon barber shop ya ne bo no kura foche de okrum wo de mobile phone no kura ye bayere dia wo fro mo a wo be yama na yenye wo mo a anka coronavirus abri ka be den ene ke bio enu tro so obi afro mo sesi a 059 1214 135 and 059 1214 137 website www.abapamall.com abapamall so convenient abapamall so convenient. Yes, Mutmadi and Shasia, Mama Hanyakum, Yadamwase, say the Men Club of Ghana, Yahowning out to it, and if you want Modisham and Sasam and Quayo, Ghana for Yajatum, Sefina Quadia, and Papa Apomia and also, and the Zipman capsule. Pine, walk up to the neck, and only a drop, full like Herbal Clinic, Akofaba, Amani Panina Jatum, says Zipman capsules, Bema went to be and Nasu Madumai, Bema and Sisiania, and only a Papa Apua, Ama Wadia Associate Train. Zipman capsules, Nemo Monkai, so be only 18 years and Zipman capsules oba enso gugu no ane enkabone awano kuno onum solak mesha na yirem kra bema enso gugu baby na enso free baby ho ba no unya solak mesha ebetu ni nyina ase ama oba wo fa yefunu oba wo manofo anasa akoda oni mfiedumie no enso num solak mesha ibi solak herbal shop ewa eja market omoni car park ni enedi hwani mu ana KNG ewa mum atufo solak herbal clinic ewa kentenko no omoni shell filling station no enedi hwani mu ana frɛ 0245 616028 Zipman capsules pine walk to the neck. Kikau budurwa ya kike lafiya lau na zaki zani samu wani abun sai kamar wani irin abu samari ka zo cire wuta ko dai ka zo duban cikin miya na tunda dai na zo diban wutanki ba inda za a yi ban duba cikin miyan ki ba laifi zani samu vitamin kun kashe kwadai ikon Allah ni ma abinda zani sai kenan wannan dai ba gaskiya bane sarauniya na ban miki kariya ba to ina gare ka vitamin kin nan wanda kike fi so wanda nike so shine vitamin banana da choco domin ni baka ne kuma da muhimmanci mamaci ni ina so regular da energy don ni samari ne mai karfi sosai ko da gani na amma sawa
Maringa, lalle shaninka akwai daɗi sosai. Abun da kike so shi nake so. Mu je mu yi harkan Vitamol kar ki damu. Nauyin biyan yana cikin hannuna. Lalle akwai hanya. Wani hanya? Aha, kun san wani abu. Vitamol ya samu karuwa cikin dangi. Sunan shi Vitamol Strawberry. Vitamol abincin jin daɗi kowane lokaci. This advertisement has been vetted and approved by the FDA. Okay, 102.9 FM. Never be my betting so mommy. The wood ointment. Kama papa. The wood ointment. With the true via. When baby and ya a bedroom from Enquia African Health Legendary Ointment of the Year 2018. Award winner Asem Beba Dabi. Equia for our fuma banwa bre. Afra for our epo abanwa bre. A dready for our juma banwa bre. A dropper for our ye gears a driver na wabre. A fitter for messing for Ubiasa Sabro Hano. Make a wine. Would you Vienna with the wood ointment to cheer? Ubehuda obeda. Mira, maybe come me sissing me go to Jenina. Was this in Pody and not Abeka? Midby coach you now you want them. The wood ointment. Our pharmacist herba and chemical shops. Titu, King's Walk Herba, Okaishi. Dodua, the Wood Scientific Herba Hospital. BM Ubenya. Phone number says 0241 244 012 and 0201 681717. The wood ointment. Fetchina Beko. Obi benya wa na free yade and apomudin so yensen kwakwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule and selenium and wasumdia go future life smart food aduane mu me pochinyi fo Thomas bi se o magime aduane bi nkoso hwe setimi sanya ro ba se wo hane achire asigire yade mojabroso kokram ahotutuo o de epoa be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpam de ne nase atata stroke and de na pos aye future life smart food bebo afeidie aye busuanchem fa Mortabella sogum wom enti regulate sugar level no san ye adwuma kwa nkasa enimu sana diabetic cereal no so boa wani a enya esichire yade sickle cell typhoid asthma branche ne maba wa kwa gym mompe high protein no binto oba bia opese ne yafunu ye flat no wonya smart fiber any zero smart food a future life smart food di abanu ya Bolivia enterprise na kofa nuani ye ba omanyimu crying. When the Ghana Telecom University in your opposite, Kumase, Oben Sofolai alignment, and at Tema, Ubenya Biato Evergreen Supermarket, Fre 0246 010150 0242 878090. Future Life Smart Food, about that Future. Ene yati dene ni nyanse mua yariye kwankro adani ko dana esem komu amuchim ho enye mekanfo nask heba clinic ede amamo nask heba clinic adokta ekukudam ene nintire ene mfidie a yede abegu boae emehwe yariye biemu na yehu ne poma esibre nask heba clinic yariye bi etese awo ho nsem stroke onodwe ene hawo fibroid diabetes anase nem yariye ahodo koko yemkro ene hawo bema wa mre ompem bema utabiesa prostate eho ensem ene hawo anase unumpe ene ho atechima malaria ene ne kekaka ho ninyina se odi wani twem on nask heba clinic yo ahinema kokoben yene hose no ene di anywhere enkran taifa yo David Junction adjacent Fairview Guest House so pese oni etwetwe enkoma 0244 120269 ana 0271 989197 bomode so do how ene kodada nyina eba abedai nask heba clinic nyakopon enameso ebe sa yare ama ho ato pese nask heba clinic ye number 1 awarefo a mawari akusa mu akatie stimu dia so abranchi ani ababa mo sesa ware mu so amaware aye from obiantie 143 emo bibia kwa ba 1434 na ye krado aware ani ayonkofa manimdifo na betena se na wakira mu ayonkofa ani aware su fili adwuma ba ya na yede na obi dan paso mi woni amenya krado na fanasa what do you mean fanasa say media radio asemuti radio asem kan je say ye nyimi memenda wei ani memenda bia numre no so ye ho enna ubehunu bi obetonkra e dia mayen wo ho ye beje ye bekenkan no kama e wo afidie yi so ama obi biara atewonka na mo wo Facebook ne dia sa wokọ na wo hwehwe na nhunu ye nia
adesrede ne se eya ahwe shema wunuanom na wonum nso nya bi hwe wonya bintie firi se dwumadi a yedie yi yedi sua de esan de kire yen ho nso ade medi de Krobea nana Yaw Asante oji amanie apesema kana nanie na nawie dwumadi a yedie yi yebeda Dawood Scientific Herbal Hospital yebeda woni ase ene wo moa da ne da wonum de boa yen ewe dwumadi yi so time herbal mixture wonum eye aduro papa KNG herbafo ena aye ediaba afei Naskaba clinic nso your modern herbal clinic sa wode wo hoto sankrofo iso a ade nyina be diaboa wo na ebewie wo yie Agbeve Herbal Hospital wonum nso di mfidie ni nro ena edidwuma oba wo ye enhwehwemu ode aduro kan ema onyu ahoto afei coffee organic tiger nut powder no atadwesam no eya de pass onya bidia eno nso beboa wo ama enepa akoso ewo dwumadiem enso ede amawo dwumadi a yedie uko YouTube ne so a ye wo King Jonas ewo ahoma ne so wo hodada ya wo kire se na ya Krobea Asante obabuo krom estate A line barbering shop we BCS pub hono a abedwafo nyina wa ha na ye nyina ya ba dem ena Asem Beba Dabi show no ye hwe mo live free mind ewo pechi number 2 achiase eno wo kire se nana ya mamu adwumadwuma ya chiachia mo ene da adusua ne ade kire dwumadi a monso mo deba na mo deba besom Abdul Fosu Malik Mufti enso kire se akra ya Krobea Asante ena wiei ye mawa ha na ye da mo ase se da monso mo de nepa eba ebe kire yen manso adubia wako filling station for na ye biebiem ya yenso ye hwemo Antonio Paul Argentina en wo kire se na ye hwemo YouTube ne so na ye da foforo ewurade nyankropon de ne de ya dom yen Asem Beba Dabi dwumadie no na ba bia befa bia obi e hwemo live Chasedu original Chase Abijo DJ Margarito Moro Market for no en wo mo kire sa akrai awie ye nyina ya ma ye ho ya hiehyia na ene ye wogidie sensempa ena modeba ye wo denisapia e wa ahoma ne so ya wo kire se na Krobea oba ohene ba electrical engineering shop ohwim SDH junction yenso ye wa ha na ye biebiem pa ya ye hwemo e wo YouTube ne so afei Kusi Williams en wo kire se ye da Awurade nyankropon yas yo ene ye another day na ye wogidie wa rehemu Samon pade mon nepa modeba no nyankopon bi hyira so ena Simon Anawe wono de owo Facebook ne so wo kire sa akra ya Krobea Asante awiei yenso ye hwemo na nyankopon hyira mo donko senior oso wo Nigeria Abuja en wo kire sa in fact akra ya Krobea Asante de mo ka no eyampa Ganafo ye mompa ye pa emfama Nigeria fo because ye koso wa ha no se etu antwa akra edinsem bebre ena ebeba Jacob Amwa en wo kire se na ya Krobea Asante na awiema ha o na wompom te sei ye ho ye pa Ali Sule wono nso wa ha en wo free se hwia kontomra en wo se na ye hwemo live e wo YouTube na Facebook ne so yankopon hyira Krobea se hwia kontomra for na abronte se wonu nyina wo so both YouTube and Facebook ya onomone yen edinkita ho na ye nyina nso ne abom na ye besom akrambo fo akwaba ye ni Krobea umpom te say ado na nso nyame adom ami awiei ye hia bio ye besom na eduru som ne so say ya adaje ni ho enanso ye besua de attention na ya kire ye ho so ade ena yensem a ye de ba no sabe ewiase ye se wo nyonko da ne woda ami enka ne ye ka ne se wo hu se eja eda wo nyonko abadwusemu a na wasensuo esi wo de ho na de num fanum se kura de enye num bio fatiwrem bua wunua no ma ne num ne de no okay na wa moa na ma ne num no ne ja ne tokoso a se wo wa de se no ehyensuo ni mu a eja ne be hye wo body ni nyina sa wati ase na da wajise ne ko na de abodwese ne ko ye nyina ye nim asem a esie na ekoso ewo Nigeria attention se okọ ye YouTube ne so a ene me pese
me show some videos na me show pictures ewo afidie so ema yetiefo nya bi hwe okay me de edania eja tom ene cars ya ehhehye ekoto YouTube ne so monfa nto ma me Nigeria okọ ojo ne wo Ibadan okay na police station e wo ho on mo akotweja tom ono mo hyehyia cars ya esisi ho nyina onim se ono mo ye protest bi se end SARS now na ma membie ani kakra nche yefo okay empanyimfo a ono mo sa ma ani mu kire se akro no bonsem ahuru kasem ama ne homne so dodo e wo Nigeria okay enti typical examples e Ghana ha mampanyini na nado ka se yenjai galamse no te operation Vanguard no se bi no mo no te saasefo no okay se ono mo ne ye special unit ono mo moa se be ya se ahuru kasem no eso be se ono ne Nigeria operation Vanguard oh yes ba omo de ye robbery and a trasam no and omo nhwe ho pa and Nigeria for timamufo de se saasefo yi dumedi a ye de hye wo no nsa no enye no no mo yo de wo no mo ye eye ekwani a wo no mo fa so tete nipa ye kubi na sabe atete na wo no mo de wo no mo namu no na che se ono mo abuse to me a okay o ma kan campaign for the wo no mo tie all right and na say adani protester ono mo ye na say ewurewure mu akoduru ba bia enye SARS ne nko an omo se ende no omo kire se ketase hye ne proye koso dodo e wo Nigeria omo nye nyuma nye security no especially police for no brutalize wo no dodo okay enti sani o mani nyina no empanyimfo hwe e mani mfiri ho e na akra edidi mu aba beduru sampepres okay me be show video bi e wo YouTube ne so ya se yate asojafo yate aposifo ahobambofo e de wonu mu agum okay na akra emabunu no wo pam wo ne empam enipa enam sa protest we so ahwere wo no nkwa no timamufo ne dos okay asojafo bi no mu awu okay aposifo bi no mu nso awu okay ni nyina ye Nigeria ma se o de ekoso wo sa ma animu a Ghana ha unim sa Nigeria for wa pa oh yeah oko santasia brea omo wa ha Nigeria for se bebre oba de chem so heya bebre kro from heya Kenya asim nyina omugo homo enti se mini nua ne wa krampofo na wo wa kwa akodi Nigeria nyame masa ma bibia si Ghana ha na mafra wa kra onka sebra very good enti yenye ka ya mayanu amre mu bia amwa amasa de ekoso Nigeria no afuja sene Nigeria for ba begu Ghana hamo na wono mu e wa hayimpo ene ye fa de sei na dodo na ba edin sembeba attention na emrantie na tumi ewurawura mu ama aprosifo ka ene military for ka omede omaje ata video no aprosifo ka womaje free wo monsam na de mamini nkan show we asojafo ene timamufo soja ni pam ni so mfiri ho o se mi mfiri ho apo ko ase menko fanu din kan to so na memmo sound no bi ewo radio ne so so okay ema etiefo tv akra mpesa odo wa no tum kakra na de ekoso no sisi amampanyini na ado ono no ye che ema ECOWAS ena ye wa titire a esafata se ni mu animu ya ono ne wono mampanyini Buhari no ekasa apa no wa ye mere wan hwe ya wo mere yoso no didi mbone ena ade be ko wadam nem because baby a wadurei nyame masa amade but bibia betumi esi na nsan kura na ho mfaw ya wo ji leave de kwa amanone ekohwe wo ho wa ye mere enti hweyie na wa mfa di mbone anko o de muntie sene na sounds ni bit ewo ho
Did I see what they are doing? See what they are doing? See what they are doing? What did happen? Fucking this! What did happen? Hey! No girl. My nose, everything's going online. Shut up. What did happen? Where you go? No. Stay there. No. Oh, what's this? Everything he entered well. Where videos no ebi no sabre what ye sound de bi but cause wa hwe bi baby omukwaje security fo ni bi ka no eno nso fa no nso to so pray for Nigeria bompaye ema Nigeria enye saade ekono den but saade we ye ekoso enyina no eye akanifo ewo abibimam se nipanya tumi a de ode tumi no eye say ye pow nipa bi say wonum mra for a purpose de onum use purpose no edeye enkabotaya ye de ti say kuo nankanya bone o asabotaya ye de ti operation Vanguard enye ne bone so o nanso ekoduru baabi no na amafo bebre na ekasa for operation Vanguard for Ghana hade ho no na nipa bebre na ekasa fa won ho ena Nigeria de enso ba ya eno de timamufu anya botra nkwa akire dodo na de akwa ba pray for Nigeria because they say de akokọ no eden baabi kura wo ho aye de hye shat won so say wonna nanso wo so mu mfiri abonten ne efiri abonten kina ene ye nku onom ye bu obi tuo na na me ayiyi obi ni mfim ni ye gu hotuo samaguna ni bre etisi monten so a panyini biada ebibi man ampofo well Krobea mamena se na ye na nyankopon so ase se eneso ode akyeye akra unim ade baako a ewo ye ne ye bibrem eha nyina no eye peseminkuminya na debia me kase aya na utie ye patriotic song wa enyum baako bi ye me de pa wom na hwan ena ye patriot because obie ni ho a opese otu ni ho che obie ni ho a opese oye ade bi ede som ne man ne mom de bia opese oman ne mom ne som no eno ne ade a ye bibrem no ye wo problem and you say bibini so oye MPO so oye hwan bibie ni ho otuaka adan a ono no say osun oman no but right there onim say oman na esun no because how you penny now the oman anim say we MPB we minister bi na say we dey untua water bill untua light bill odontonyo say yanom ye bibi me ye so sa e bibi man no ye ni no abrofo ti ma wo man che abrochire omo ko parliament a broni oh tefre kan ketinketi ya nka ya fe tiko ibi sa UK prime minister no oto ketwa bi man yere ka do bio se wontwi I don't know about him but look at our ministers, look at our MPs
ɛdeɛ na wɔn so yɛ ɛde boa timamufoɔ no sɛ woyɛ saa nneɛma no nyinaa no a asɛ ɔnwene ɔman no ho ɛti ɛmada bia ɔman no si apinie ɔman no deɛ ɔwɔ nti sɛ ɛka sɛ ɔman si apinie a it means ɛmu nipa no na ɛsi apinie wɔn mu nie anigyeɛ tumi no ɔno ɔde maa wɔ no wo saa tumi no wa abuse no ɔnwene ɔman no ho yɛyɛ nsɛ kadwene ɔman no ho na so bibini nti saa bibini nya deɛ nkyɛ hwɛ bibini aban kaa kora driver ni a yɛfa no sɛ wɔntwi aban kaa ɔno kɔ filling station a otimi ni deɛ ɔbu petrol no kɔyɛ wan sɛ saa receipt wei yɛre sɛ dɔborɔ no triple no quadruple no so ɔkyɛ sɛ pro ni nyinaa fa ka ho na odwene ɔman ho ɔman no na ɛsom wɔ anaa wo na ɔsom ɔman no ɔman no na ɛsom wɔ ɛti wo nsom ɔman no yes bɔma me asa wode bɔma me Asem Beba Dabi. Asem Beba Dabi. Asem Beba Dabi. Asem Beba Dabi. across one say ye yere ye ho a aman na etu wo mo nan no yetu yebetimi atuwi say yesua wo mo nyansa no a yebekunu bi ati wo mo nyansa ne yesua na yensua wo mo na mu a wo mo tu no a wo mo tu mpon no ye nan ne yetu ana yentu yemi say ho say ati adie pa ne nyankopon enye bibiman nyame bo na de obobode obo ade ensu e wo bible mu ensu e nyankopon di nka bo ye nyina nar ni sansu ni nyina no e wo bibrem ati die ne sika bibiman ye ho chi de han revana e de han anya bibrem ha ye da o kan bible a ensu e nyame bo ye se efreto so wan eni nyina e da haya Ethiopia the first name e wo bible e Ethiopia Nebuchadnezzar mo that time no omo nyina Africa ya eti abibre ye nyame niwa e wa bibrem nyame mayade wa maye resources asase na boye sika ko e ya bibrem asase na bo e ye sika ko e wa ga Africa Ghana kan hobi nenso ye leadership lack of leadership good leadership eno na ma Africa amani nyansa hwe ukọ ene ukọ America timber wo ma hold nko no more 100 years to come no o menya timber Asem Beba Dabi na yeni no ya jeja ye ho ya ma China ni no the excavator China ni so odim soyem oni bonchafo oni sebro so China ni enim even kukum Ghana ni be so China ni said na airport at na be sin at the machine sika so gugugu at to for siri nyina tuagu na sanye ma wei anamon na brofo ni tu atu ho ache Ghana penifo be brain tax
As to Timamunino, one to tax no store. Crop. There was so kaya you know. Or swaswan. One not in a corner. Near Betino. Yabetino, Peninoa, on top of true. On to like bill. On to water bill. Ne batim, a shadow. Yen tomano. Ne tire bonnicom. Yen a totai the mano. Ne pedium. Ne plate or two quaya. I don't know about the or bow never call. Ne be a Ghana fun at the mano. Asem Beba Dabi. Uni Macazonium. She. So what I say? I sank off for way in no. Same maximum for happiness in Nigeria. Happiness because say no, you see, there 2 million amount. 2 million say, Shema Sujemra because it 2 million amount. Asem Beba Dabi. Na Krobea. Sanya ma we na ye no. Okay. Yeni na ye dia nwa bro. Uti anyu na eta pata se anim guasie mfata bibrimo. Si yire ho ma kwa ye be kobio. Ebibi me. So I say, Africa should rise up. Mera say nanampafo eno no Africa should rise. Ansa si Abuja omo airport road nyina wo ma kobroko ebi na ehuni pray for Nigeria the ekoso no enye anhwe ya sade we ya sha asie yi de ya yenim Africa na politicians binom de won ho akwa na akosa yasem no afa bedi di mu a enya nwanwa se be kwa godru baabi omo say Buhari should step down. Sadia we Africa ho bibia to be see o. Africa bibia to be see entimpaninia empaninia mo wa bibi mamu sesi a mo nsore yate se mampanyini no akasa a kire se Nigeria fo ema wodo mo akoma emra form na police force no ana o administration no enso ye reforms ewo sansensemo a omo raising ho omo ye ho reforms adia ba ko a ya en ewo Africa media ye ka nyina no me ka na ma generalizing aye ne Africa abibi man nyina mfa nsuo nyansa de ekoso Nigeria zezia no emmabunu abufuo ehusini bibia mo panyimfo ne yase mo nyinyini yase panyini woto sa ehiko obaburu ni diem se wo panyini no se woto no ehiko obaburu ni diem abibi man panyimfo munsua nyansa moma yemfa nsua nyansa de ekoso Nigeria yemfa nsua nyansa ewo abibiri na yensua ye mobo areho yedi tumi she nipa binom nsa wa bibire mu ha or abuse no so person who the real character of a nipa especially bibini manitumi fatumi she bibini nsa na hunu ni suban yankasa enkane anu anya tumi no na wo ba wo de dawo fam wo de amom ye hwe Ghana ha amanyofo sesi eya ye campaign wabana wo ka banku okofa ndapoi wanyi amanfo banku ankeka ama wonu won kran sesi aye wo wonu mu a ebontoa house to house wabana wo ko nsu a obeje o bucket no akọ wabana sa wo suja obeje no akọ mani party anane candidate enwini wonsuo no obeka chi wo kwase soame obeka se mepentem bintumi enso nkaye campaign time enko no abeje kura so ade akosifie owie a waka chi no se Thomas roho tuma mfimfini anasa Thomas ye ho no waka eye ono ni interesting tia o ni interesting tia emabunabufuo ano hye abibiban mumiensua nyansa se yesua nyansa amanya hodo ne kwa yansu ye bekobi endim guasia no akaye ni ache abibifuo akaye ni ache yawo emia yahodo binom a ye ne aye securities no eto de bia ya na areho baabi wo ho a enka wonom kwa esese wo mo manage scene no onko manage
Chesa yese emrante bi betisi mu na etuo popopopopopopo no mo ka se ya sojafo asojafo ne nso aba abonten Nigeria ho aba be ka se enye wo ma na nyama ye hwan Asem Beba Dabi entade na ehihye won mu nyane wo hin na de begina wo be yes display no eshutu nipa ku nipa Asem Beba obi a tumi nso ne hujim in terms like this mo mai mu Nigeria no nim se Boko Haram fo kra ma mo ntomo na saade we ya start in the midst of this coronavirus na hwede ekoso ewo Nigeria ebibi man yensue nyansa ebibre mu ha security mpanyimfo no emfensue nyansa because say yensue nyansa saade we ebitumi si baabia na anu ade ya Africa so ya ede ni si ho na anu ya moma yensue nyansa na yensue nyansa ama hodo ne de wonu mo gwaja ya ni o wonu mo be konso ye be hu nyansa no wo madu abibi man ya nwini ya ho bibini nwini ni bibini ho obetwa nase obewo wonase obeyi na firi ho onya tumi no a wode besisi ni bibini hwese wono broni firi ni mam Lebanese ni China ni afiri ni mam no aba Ghana no akachire wono Ghana ni for my now abefa ne say I will give your Ghana people to work for me ebia 2000 Ghana cedis or 1005 Ghana cedis or no bibini na wa ya Ghana for my no beka say Ghana de yenye ni sawo what my Ghana here we don't do it like that na wo ya adwuma bi mu for my na sankwase asem we waka bi da nya mempia woka enye asem nyankopon ontua woka because ombedum no ne kra mekasa se wantua woka adimfine wo trimu no wonsua nyansa muntie wono broni ni free ni mamu ba no so ade de wani mamu hori bi bagada ha enti wase boso me mama petie 20 million 40 million bibini no a wono ne abefa no ne abesi ne so no obeka kire say Africa we don't do like that radio ya ye kura sa de ne wom ti America ka say no mo maka me mo no nkete bibini na dream bibini na dream eyetum time nanso ye hunu broni no de a na ye de dane form te se moa ni ye de dane form te se nkwada nkete ya afei na yesu nyansa enti wono mu fa ye nse moa na nkanya nwanwa se Ghana ni be free Ghana ha kwale balon wo kwaye housework ni aka kire nse wo ye slave wo ya boa wo ya kwa ya to ni nua bibini o Lebanon ha ya Saudi Arabia ha ya country Arab country ya maye wo mu kokko akosuwe Asia countries Kuwait ha ya Saudi no ma wo ya na akosuo Ghana ni be free Ghana ha na ni nua Ghana ni a wo so wo ya connection man no aton na di 250 million e di free Lebanon broni ne ho na ye di ni nua ne ye nkwase aduma ni nkrutuduma wo ya ye be se braw na anu ya mampanyini bi eboda to mu yi e ma ya ni bi free Lebanon ho bai na awura baako atiefo de omode ye awura no na time enipa woni ne kwatena afie e wo Lebanon ho no wo sore a enankwa no odi ku no awura ne kire sese papa ne ba mo kura sekan obegina ne so kitchen ho akunturo na am dia me ho asore no aboro wa rege na mage na nyim ge ne nyim ye no ene o mo wo ne pane se be ya nyinsen ne be sei na kura nyinsen ne be sei no ena sa ye bi atumi ne ba ye ne sese ge no ye fa ne tena elupremu na ye de ne ba ge ne ba bedru kotoka ene ye so wontua $150 ena ge ni se mini bi kwa mi ko yenko be se me de yare kura na aba abaya ni gina ho nyina no sebe ne nsu ogu no because pane na ne yawo ne bra so se nyinse na ewo ne yam no eba enti ne se ye fa wonom ekope quarantine place bi ne ye de wonom kwa awurade wo ho nyina wone nsentwofo kasa wo tim sa de na ehya ne ho no eba na anu aye frɛ no afa no matumi akoye ye die nsi age no onya na hoto ya wote Ghana ha enti adwenia eda bibifuo binum tirimo no time moma yanko achem
patabi na adehye munyi we mfiri so ya na ansore anti asempa ya antie ene se asore dane a eya abrosan ebu ama ebu ye no akata enipa so ekata enipa so no ebitumi de vim epie na ebi entumi empie ewo patabi ho Eastern region atemanso ama enipa binom afemu ahwe wonom enkwa ensentrofo binom a ekọ ho no yentie ebinom ensemu a onom ede eto edwa enokre ene yanse asemde ebo obeye no mienu ene fa no ena yeti se asori bi a ewo achimba tabi a ewo asani manso akroso eye mbotem ha and the Church of Prosperity ajuregu na sorry etwa so be makumaku be nsia a chese uhum se de tie ne dia na chese esi ho ache be yempi e dia sa ene achini na de tie ne se ene nanka asafoma no eyidwedi bi ai no eye akomhye ne mpaibo ena wotwe na ene enanka omo edi ni nyina ebe wiye na de kopie mo ne se ene omo kopie mo a omo bo mpa ya na ba ne se ya brebre enti omo nyo ma home kakra empire ni nyina so na de atene se osofo a oda asafu ya no eye akwa Isaac na chete no dodo no kakra enti asafoma no edi omo ho ansi ho se omo bo mpa ye edi ase Nyankopon se onom enje papa yi emma omo enkwa na eno ana omo ankwati asemda omo echi omo home ni mo na de omo ti ya ne se edan ni nyina adwiri agu wo mo so a chese na arehuye na yekopi ho ne yete se inipa na ewo dan ni mo sabre no eye edusia baako na eni de sem ni se emu aduasa enwotwe de Nyankopon do mo mutimi EPA ema de aka de se wo ye nkontabufo a wo betimi ebubu na wo mo mo aka ewo dan na se na yekopi ho no na areho sem ni se ye tutu ye ni a ento bia isa se inipa na ye wo ho no ye ntimi fa ye nta enkoyi na ye moa oma mo hye dan na se no eno ti Yusuf aboafo a sabia me no ka sei na mo benefo fire service wo eni apolisi for the omugo hanum a omo ehwe se ombetimi age nipa na aka me kwane mum arho semba ko ene se nipa beye enwotwe de ibetimi asisudua se abra yi omo ne de na chete omo ye Nyankopon ede a we eya arho semba na mum ye besa so aka de asiso se benefo e ba ha omo bo na de omo pomoden se kakra na aka ne so omo behwehwe baby a omo wo na arho semba ko so ne se esan se edani buku ina enipa na ewo no so ani aye toto ni ti no omo hye dan ntimi nkyere baby a enipa dodo no ewo we na obebusa na osio na me bra bi eti akonya so ha we na obebusa na osio na me maame wada we so na obebusa na osio na me ma eda ankate so ewo ase ho ntiche se ye hye dan ehu baby potea enipa dodo no ewo na enso ni nyine mu no aboafo ehwe se omo betimi eyi sankofo eni ahwe se Nyankopon ede omo nkwa ebedo ho mo a no kwase se na osofo no de woni asore dem ho na wo ni fie ho a asafoma no eni asofo mpenifo kakra aka no ena na ho asore dem ho a wo mo ebo mpaye na emi se de bete ye kan se asore no esopa na wo fa ekire ho na empempro bi ena na edru ba bi so a ode asoso edan no mu bi a eno so eka ho bi ena edan na timi adwiri ti ho no ena asafoma na omo eye smart no menka ne sa na ho no eno mutimi efa ya Nyankopon edi o mafofi a omutimi epi efrimu na omo makane de omo ntimi empi ti osofo no de ebetimi akete sudia se ote ase a bibia enye no kasem ne se osofo no sisi a ontimi nkasa esan se atone so emu asofo enketo a yenka ne sa no mu bia ene omo edi nkomo no mo kire se osofo no de aye na rehuye na ontimi enka bibia se ode na sem emanyame esan se neninna se oye ne kesi se ebetimi ato abra omu nyina edi odiman pipe na wotwe na omase Nyankopon ani madom anuti osofo no de wontimi enkasa ne mu asofo nketua ne bi na wo mu gire nwa akasa de ama no se odomfo Nyankopon emoa na ebusua omahwe omabehye no oncheche omore. Okay, adehye we eye asemu asie ewo epuema ntamu ya Asem Beba Dabi Eastern region Church of Prosperity
ya prophet bi a efra no akwa Isaac ne dia adwiragu agu asore maso ebi ewu yegusu yi ebinom nso atumi apiepie na adansefo ne wone a ne wa asore dan ni mu bie no ebi kura nkasa yemu kire se wo mo te se ye tiatiam se wo apie asore dan mo ho enti wo apie ho aye hey freedom se nke domra meboa nanka onum nyi wo woni mfiri ho ena afedi o mu hu ya ne sa de na eba ya ezim adwiragu ya egu enipa so enipa na wo ho no onum ani enna won ho so woni enya line ntem ne de tumi pie woni antumi ampie no eye woni a enya line no sabre ya ka say koyen YouTube ne so koyen Facebook ne so wo Facebook a wo YouTube a hwehwe Otek 102.9 FM Otek 102.9 FM apo fa asore dan no ene edwirigu yan fa no to de wa crop no fa no to se okọ ye YouTube anase ye Facebook ne so a de wo huni eye emfonyini ya asore dane a se ye ya ye ka sei edwiragu no sane etie hu mfonyini ena sabre ya ye ka sei eda YouTube ne so a no Gizo Showbiz, credit to you. Na uzumi adia no na wohwe asore dan no ankasa no a adia no ni pillars no eye hwian pa pillars no eye hwian ahodinim se uzumi adia no na wohwa pillars no eye hwian abrosan no ene guso no na awia ye kwa homa so ye ne owura bi saa owura yi wasom ewo saa asore dan no Church of Prosperity no wasom muda opanyini kwabna sa akode ma ha ya ega I want to say yes I don't know okay wo ufri Eastern region na say ufri Ashanti region ha na akọ ho se ya na ya akọ ho sa Church of Prosperity no wakosom wo hopen no ma ko ho no mo pen ebra wo si ye si dan no na wo ho na me wo ho no mo dan na hyase na te sen se na wo ho a kire mu kakra dan na hyase no ye tu foundation no blocks no mo ya ntianhia enti eya kakra no ojiri biye ana mi tiri wo de mana mi ta ko ho me ko ya no mi se o mo ta ya na bretan na bretan no na ya lo na ye kampro ano odi shisha ano odi bi tam so place employer enti akire no pensio ta ne bina so a ni ye hye bi ta be ya plum ebenya grande enti akire o ta amwa na de tie adwuma no on Instagram pa contract adwuma o mo ba atori ni na one o mo le pa adwuma no enti we die off for some time ago the time call na on na 2022 bi mo akesia pa de support baby a adwuma na o mo ta flow ba pensio ta na elitibu atia ono abusawe ni to mi ga won so for 25 years kara ni kira no na chese sa wo hwe a ye she nisiase no be ye efinhie duasa ne akire de eko Kamedia Diana Better 95 one I'm sat here. Can they call now? Woman, na eho no se momo kofa e mokoye den enti a yese na asore mani bi de da ho mokoye den mo ye den wo ho ankasa ye kwa ye ko hu papa no a na o ka wa no na wa to atna o so bi a ya fam tre
3 days and I said you dry 3 days. So if you also saw not what all about we talk to you. I know what I am going now. To procure a fire now we are never. And to be before you are a big the say about the running the media and that you walk. What you like? Who never the advantage back to our and now sorry. I am Taibodia. Frefe kobo we free haneba we free haneba. You could cry on the fire and tell me how go out. You won't be now for I go tell every papa me kotian. Na ehono se ebia obi yare na okohwa enipa no omutumi de da ho asori da animu sa ne wo bra na akọ nete there were the never apata no man si abrosane engineer de ampata na se enti akire no mo yan so obeti asori dan no kana mi mu tell am sorry dan se enti yawo forest bi o wa ahọ no mo ne so bonfire enti o bonfire ni ya no abada apata na se eno na abrosane ba ya no apata no ehọ bi enti actually any amade for abrosane no achia ho dia na so wo flow puti mi na ba bi ada na apata na se ni pa na ho bi enti wo ya pa na wo ya yi no wa bra na wo ma tra ta ka ho no la na we dia na wo kokoi mami musau ebra na wo toaso no o si ne tenten sa no e dia na sofo ne ka kire mo so o si ne tenten sa de aye den papa na nka no o ni ba wo na no wo ni di komota kunti ni ni di komota adita so ni time wo ti me ba no ni di komota adita sorry time bet me about who for crowd who won. If you are oh, I didn't even ball na pass you tell me papa no on this collection. Who can you tell you on do oh, and assassin we yakwa to me. And this abrosign no bra woo jai hokono. Now we see at was where Krobea say. Now maybe I mean who say na a two. And in I said, imagine that the person who said, I'm sorry, no, the idea was here, I'm sorry, and oh, they be crowd in a year, Kako, Anka, Krako, ye be. Okay, yada say, why? And I say, at year 4, Urakom Nasa Kodia, or no suit show you live. Now, wa sabia no o se bra na ehoya patakura no owo hobi ye hye ni si ase se ne na ni si ekonyina no obombi ene se abedru sampempensui na mo amuwo YouTube wo no apostle fa video no fa to ho na amanfo ehwebi fa video no eto ho na amanfo ehwebi die esi but adia ba ku bi nso koso ya eno nso ye time bomb ya se ya hwe ya we ye asia ma enipa awuo ye ntumi ehuna anu sesei ne kura de isa de besi ye mo ensori a ye ewo abrosan so muntie ni ye wo asori da bi wo honomo a ye si ne kakraka ebi ya abrosan enipa koso eno no yesie no architecture for any construction for no botaye ye say enipa dom beba so enti wo mo bema iron rods akom but obi fie na esoro no wo flow we si wa boso eho ye empty emu da ho ye ho kakraka na sofu bi akoje ho na ho no ya sore sanko for the yenhyat ye tutu wo mo da ye tutu wo ma e di Asem Beba Ghana
Ekwani a yefa so boy empire no. Ehu. Say enkanka kura ne say ye tie abonsam so. Ai. Ye nyam bobonsam di wa sore dem kura de ne na asem kasiasi. Say ye tia yato nom ye tia bonsam so ye tia bonsam so. Enu se ne ye huri no. Say ye topia ye sra wosoro mako wosoro akakaduro wosoro bentoa ne de akoye bonsam mu adwuma eno no ye de ahoden ena eye na abrosane a yesi ye no enye ne botaye ne say yesi ama say nipadom na koguru soro na yesi bia ye fie na yesi ye hobeda hosofo abegye na wode akoye asore na say nipa wegu ho na ye tietia bonsam so e wosoro ho the American no what must say am I making myself clear? Oh yeah, good. A month for a while on teams me what did you say I'm making myself clear to you. Sadia we yan start na yan she e wasem na yan ka and yes sir Asem Beba Dabi. Oba dia chiame Akra yes you opatabi no yo Akra they said the only ewu ni hu ano enti me pese meka bi so far ye bi say ye yinsia o mawu e bi say ye yi nwotwe a o mawu me pese meka bi case no kwa na ekosoro enti yenyi nwie no mo meka say ya konkrudo enipa bi aduonu ebi adunum and afrim e ho na ye ka ye hu say ye confirm brem yo Akra me da say ebe tie fo nyina na ma wona o ma de hie afrim nyina so yakọ o mo afrim so ya ma o mo dem refadue afei o mo nso so a ye yi o mo a o mo home no ensisi so no ye sire wo nyankopon se na daroma onfa na hoden no e ma wo no na wo mo nsan emra enkwamu biu Akra asemo a ye kan eye ensemo a se eniema bi wo ho na hya ase ne se ye man mu mpanimfo ene won na odi dwuma no anhwe wo mu dwuma bi ani a me da bia me ka se hwe se sie ya yen tie ye dwuma ne se yen ka ensem obi hia emwa obi ho kire na obi pa adwenkyire a omra ye ho enti Akra so obi ba yen ye ho se obegye adwenkyire ne yen ntimi amwa no na adwenkyire no ho ne se okowu anan na memwa wo se yen de bo no so ya mwa no okowu a da ti yen ne nyankopɔ bebusa ne kra firi ye ho se si asasem wo yi a ye kan no o obi a de na adwen ko bu sofo no na bi a sofo no na sofo no fine sofo no awo se sofo no esi dan no se ono nim se edan na wo sie no se dia wo si no da chi bedi ewu a won na wo hwe so se on hwe se obi si dan a ye hwe na ho den no wo mo asam ne se ewum etua kakra ma wo ma mesi ende se wo mo mawuo no se ye busa wo mo kra e wo honhom anase nyankopon wa ohun se enye sofo no nko awo wa enam wo so a na nka wo sa wo ye wasede se dwuma ye ni ema adwuma no eye kama se be ya eni ewu no won so ka ho ye busa moja no a ibe busa afiri wo won so ka ho o ya ni ense sa de no onya gini sika ni wi a efiri se won ye bebo didin se sofo no obi ebo didin eni se engineers ene wo mo ye from say aban tua wo mo ka se mo nhwe edan a ye sisie na so ko hesa enan fianfia we se ayi nai we na brosan ye si atoa so da bi o mo se ensia asese yo ye de hu ni video su de asa ye miensa ase nai wo mo keka so no na se ni pa esi we na se mo twam mo kohwe na mo hu ni se sa nan fianfia we sa pillar we no enti ebetimi agisa edan maako enwotwe asese na siso a na samo hwe na samo entimi anka ho hwe na se kodi awuse ya honam ani de mefa mo hwadi o fise ye mo ye nka hwe ya mechew se sofu ni ehuna mane na mom wonhu mu ni nyame anim de ye Christopher dia se nyankopon ka se wo bisa sa akra ye afiri wei afiri mui akra afiri ni pekuo bi wa wo e wasanka wo ye wasede sebe ya anka sa accident wensie na wantumi anye na aye no wo so ka ho sa o ka ho pepe mi so kwa nka maka sa okra no wasodie ne so chen sofu na wo se so ne mefa nze wonim Krobea san ko de so ho ho wontomra media minim pese ye ni wo wura yi ka sei wo se odi empampro ene ye ayon ro so nye se empampro a ye di sisi dan na se yo na empampro ye tumi de ya wo ye de empampro fro dan so
empempro me am hunu bi da Accra wa ya de empempro flow da so say de nke de your friends say board no abobo board na nke de empempro na sisi ase ne ye chichire iron rods simben da chinchire no yo de empempro paaye na emom no ya na enware bebre e bia one ayipe ebi oskro mo di hollow blocks pa no ma ye bimbi no ma to senke ebe flow so di concrete e flow so no o mo timi di hollow blocks na ntokro de mu na emu ha no o mo timi di o mo so timi di ye empempro di menti bi kura me se mi angasa me se ba hunu bi da e wa kra na nipa no o pese wo bo adwuma wura na bra na se de adwuma wura no ana eye and wo di empempro instead of iron rod hey twaso one na de na o ma osika se fa kota iron rod o betima akodi akoto pempro o gina ho bi one na eye and o mo di pempro no eye enti ya no de o mo ye na me de mu ya na nya edan tintin sei na se we nyina ekoso mo antimi ankari na mo oden na se mo tena ho ewie mu tie se o mo ko won wo mo kumase ye hunu dan ya twro ho stop work bebrebe ya ye si awie eye ken ya na o mo ye e ba asem wie se di a na obi a pese wo yi ne ho firi mu se ono de won kan ho me ye madwuma na okotro ho na wo si enti o hu se okotro ho no oguso a wo si edan bi si kumase askwa o try interchange na who say sa na still a omo obi ankomo omo site na ne say pillars susa em say no na to aso say fast ewa omo yes akwan ak da kakra na chi ho no senka wo mo busa dan no etugu eti hu se initially no de na dwumade na nkomo be di nyina no omo stop wo eti hu se first senka na ho na do fm ewo ne na nimu ana sa dan wo na chi na grass ni na ye be say no to task craft yes any siwo so what I say ba siwo and also siwo so what I say siwo dachi be adwuma entumi Krobea ese wacho oh me say dachi ne dey siwo e ye bebu agu ani be gwa gye mu yi ekiram for some people na kwa de kanu enya adwuma me say na kwa de kanu asase na musu wura fom e na musu wura fom enya adwuma na ade ese nka ya dabi o enya adwuma Krobea wasi ne etie bia on ba ku bi de si interchange ye wo offense so for line o se si o hono danu mete se kan ewu ye report o se si o kan ewu ye report free siska no o mo pe no na ho ba nchi no ahye kakra o de mo free kan ewu e be ye juma ye bebu sene pelele city so de wo se ye tikumasia ne ye nwui o tie o be se kwa me o kan you ye bebu kwa me yaw ambo for class ya about there ye bu ni se you know interchange na akoka no nya sa se nya ne na yesu sa ho asem o na ne na yesu sa so se na yesu sa ne dia na nya interchange ya so dia enye ye se wura fom entu ho nana enke hu ye enka ansa kura na nka obedi ubakwa wo plan ya de besi ufie plan kura no ye be hwa asase no ene dan na wusie ni se bia na wusi no enye dan nyina na yesi abrosan wo so enya se sorry enya asase bia ene yesi abrosan wo so on se ene no enkane no ye Ghana mamu ha ne ye menka ne sa na abrosan yesi tenten no na bi ni ya o Ashtown dan ye nu pe me ye dan no first floor ni tintin awa grow from dan kwa me nkro ma fie pon mu ena me firi makura ase ba me ko hu na abrosan ya ware pa ehwadom na ne na okwa obetimi akenkan ya ene ya ase a yesi bia ni abusa ya ho se pila ben ya na edisi na asase na yesi to no ehwo na etese eya afonwe a eya abo so eya dai so no edisa wa hwe we nyina na tena office na do stamp disi so na o disi gadi na nipa ne ko sida no na bukum nipa na o to kotena so dem ko siada se wo sum nyame asra obo ne facha na wo sra ya no to aka ho on hwe sentradi ma we nyina ya hwe na brebia nipa na o sida no ko a se obi sida wa atechem o sida wa atechem abrosan so na wo si o empanifo ahunu se ya atechem ene wo sida no ya betena hwa manasi ye ebu na ebu wi omo se ya koka kire no na sasem na omo kan tie na nya ni wusem se mi madwuma me ye ne se bo se adwuma na wo ye no me hya o ma wo jaye na me be ka kire o ze jaye na wa nyai
na wasia me madwuma no me ye ana se ma anye oba de animonyam be na me wo enye bani wu wasema wo ke hwe ye beka but the institutions ye wo ebia ne de oyo hwe menum ye nu tie afidie yi so enna pelele enchen hey me da bia me se meka ye ne nadumo panyina owa asante mantamu ha ye wura senkyire ekasa wa afidie yi so ema ne ka kire ye nse wono mu akoye wo madwuma bia wie de akoma askore mampon municipality ya papa ya wo pre MPC ya wo we alidu wono na ya ye bibia ma no sa assembly no yen sign ye mebungu but nipa sinaso e wo ho sa dan no aye ka ho asemi enche ebeku nipa. I'm not a prophet of doom me mompa ye se awudie mra but sa dan no enche ebeku nipa ebebu nipa na de eku nipa wi a medi ene medi nipa atam eno no medi nipa atam se me hu nipa wo so ye bema na wo ye panyini wo krom ha wo be kwa akogina ha koye my condolence to the bereaved family who say nipa kro no me ba betina radio so di watam ene am beka sma no ya me di watam me shada di watam ye sa dan na ezi pelele abo ha no machi no Ghana for eto de bia ya semu e mobo ofri sremba ya no onya ba bi na ni nuan be ka kire nse hokra de okoda eye free ya nyo hwe enki bugu ya enko be kwa akopa ba bi fofura da o enka nye ho no be kwa akoda ebeku nipa de be ye bia sa da no ebeku nipa ya se ya ye hu bibia wie se assembly no engungu pai ene kugo oba de beba mesamba asubio why mesamba asubio mambe ne super action herbal for emo enkomo emabunu ebufu enokra be kane ne brofo say anger of the youth, the wrath of the youth, or the fury of the youth. And I'm fearing it here. And when I had typical literature English, what do you mean literature English? Me, I'm speaking the literature English. The fury, the fury of the youth. Say a canehua. Ubien to me no. Ibi nesu Nigeria no. And mabunu ne bu afu. Wom ye ku onom enso wom ko tina asante ma ye se ukuma pema apembeba ukuma pema apembeba sisi e no na Nigeria for adopt ya omo yusu no ye ku nipa wom so kubi esi wom ku soja fo bi wom ku police fo bi anopa na me kenkan ban se soja fo kra se nso asese wom ku wom ena wom ko pie gota bi a gota wo ye ku nipa ne apake wom ahye hey, we should pray for Nigeria. But say ebufuo ne ba maburu ni mu a eni omo ye no ehu empanyimfo ka dem say see Nigeria empanyimfo start dwane ebi piepie because all show fie kura na etumi ne toaw na airport kura ya broko pan say ma obi enko emabu na bufuo the fury of the youth ya hwe ye hu ye yensua de a emwa super action herbal. Oh, you know what? No, Pogu, I crack over. Yeah, you're very good. I'm going to say, Yamian to me, your pa. And the Radian Croponia said that was say, and ne Moaba Eberson. Monsomudia, yes, no, Monson Matthew. You, Nana say, Sabre, a super action herbal center, and our tea and cane. Now, super action herbal center, a Jumekua, or Badi and Brand, we are in Yabra, or the Ado Madasano, and no any Yafa Abefu Kwanso. Atwetwe sa habamus you edia ye no nwanwaso a menu ya se nene de dika wutie me a bomodra se ye de kasa eba wie ya enupa na ye de abadwama so adodo na e kamfo no ubehwe no aye dai no wakotobi na ubedi ho adanse pa enne yare titu e ha ye nuanom dodo na obi wo hono oso obekọ hospital na se ayarsabia no doctor se amaman ene srade aye dai adoso ewoni mojanim na onua wutie mie amaman ne srade no yenya mfiri baabia o
aduane a yɛdie no ɛno mu ne yɛnya dodoɔ na ɛna nipadua no nso ayɛ dɛ produce saa amama bi yɛ dɛ ɛde ma yɛn na akɔba sɛ woba yɛ mamu hanom a ɛna nnuane a yɛdie no about 90% contain saa amama ne sradeɛ bi enti abere biara no wobo sɛ na amama ne sradeɛ a ɛwɔ nipadua no mu no na ɛkɔ soro na ɛnkane no na yɛ wɔ kwan ahodoɔ a yɛde yi saa amama ne sradeɛ ebi yɛ de efiri nipadua no mu sɛdeɛ ɛbɛyɛ ɛnɔɔso ne nkɔfo ɔhaw a ɛne yɛ nuanom bi ɛnam no ɛmfa mmerɛ yɛn enti wotie me na doctor akakyɛ sampa amama ne sradeɛ adɔɔso wɔ nipadua no mu menua wowɔ hɔ a woyam etimi bufa so te sɛ sɛbio ɛpo ɛyɛ dɛ ɛbɔ asoɔkye ana obi wɔ hɔ ne minimu ana amama bi ayɛ dɛ abɛsan ne minimu wobɔ ɔkwan ne minimu saa ɔpɛ so oyi amama no so oyi ɛnyɛ dɛ ɛma mesrɛw okɔ a wose wopɛ agenti ɛba Mr. agenti ɛba Mr. ɛna menua bi nso wɔ hɔ no ma wotie me so wohaw ɛnyinaa ɛne sɛ wo deɛ ɛyɛ ntehye wɔ asthma so ma ɔsanka aduro bi wo deɛ yɛ hɛni anaa bɔmɔdra sɛ wobetu anamɔ na wakɔpɛ aduro yɛato ndi sɛ agenti ɛba Mr. obi nso wɔ hɔ no ma ɔhaw titire wɔ mu ne sɛ ɔno ne deɛ no ɛnyɛ amam yɛfrɛ sɛ ntehye wɔ anaasɛ asthma bi o na mmom ɔhɔ a na ne nnompenum atwitwe no ne nnompenum ɛyɛ ne ya ne nnompenum atutu no ne to ase ntiri no emu twi ne wi ana obi wɔ ne nan na ɔde tia fam no otia fam asɛ de empania bi wɔ ne nam ne nase atata ɔtena ka mu kɔ ha ne ha na ne nase atata me kanfo agenti ɛba Mr. ɛde ama ɛne awie menua bi wɔ hɔ no ma bɛsɛ 20 years ni adeɛ friend sɛ wa enko an wabɔ wabɔ wɔyɛ abɔ wanom enura ahodoɔ nyinaa so ɛnyɛ dai enko dodoɔ na abɔ saa ya na amaman no ada ne boso wɔnom ɛda ne boso ne keki saa na menua boso otimi bɔ wɔ sɛ obi ɔbɔ wa no no oyi amaman ne bi mesrɛw ma wɔn sanka adura ya to ndi sɛdeɛ agenti ya ba Mr. ɛna obi so wɔ hɔnom a ɔno ne deɛ ɛnyɛ wa kɛkɛ daabi na mmom ɔkasa na pampan yɛ dai ewom ana obi a ɔda ohwia nkrom mesraw sɛ wo kasa na pampan wo ma na wo da na ohwia nkrom a ba modra sɛ obɛfa pen and paper twerɛ yɛ number na me de betu dwa me wi afrɛ me bɛkyerɛ kwan a bɛfa so abɛnum aduroi ama sa wo haw ne atiti a wako enkoda no bebre na desire we akɔ hospital na so mo de kɔ a menua obi wɔ no sɛ ɔkɔ enura yɛ de bɛma no ɛnya de ɛkɔ mesraw fa pen and paper de twerɛ yɛ number no me wi afrɛ na ne mini nkita ho ɛbɛboa ama wo so sa wo haw ne atiti na yɛ de afro so wo so wo tie me wo haw ɛne sɛ ɔba eduru sa wo bosome so ana wo nsa eguuti odie ne yɛ ni dane ana ebinum se ni dane ni aduru enam so ma ema bebre no mbewuru adwuma nkɛyɛ ma wo so sika efiri mu ban ɛyɛ nanso wo bonse woni dane nti no obosome so wanto a na osie yi wadi because wo no bosome bia so a ɛkyɛ wo gye 1 week off so na wo tifie obi enso se bi o wayɛ serious wo na adwuma ho bia no ɛnya de so obema wo de woni dane abeku na adwuma sɛ ni dane na hawo ana obosome so emoja ne ntimi ma emoja ne eba menua na sabio eyewa wo fam eso to anamo kopedra ya tundi sede agenti heba Mr. wono no maduro we bia sa wo hawo ne atiti ni nyina be firo so ebia wo ye gya ho adwuma ebeduru mebi doctor be ka kyose men ko gya ho biem because ama omoja na ho ode na yedai aba fam ama omoja na ho ode aba fam eti ene yare ahodo na ne wo yedai edi asie ene yare we ade be kye ye we because ama immune system enkwamo na kutia yare no na ho ode na aba fam a mesraw tuanamo ukwa awose opede agenti ya ba Mr. obi wo hono ma menua senani kagusu no oda ebodonko na senani no etia enya ade so obeda biom me kanfo adura ya to this agenti ya ba Mr. edi ama enawie tuanamo ne koto adura bi nanom na menua adansi amanfo edifa sa adura we ho no eswani ensese e ka kyerɛw obi ho no ma yade ne betira ne so akyɛ wako enkodent wo ka asam ne kyerɛ no kura no menua na oda to tuanamo ne ko pedro bi na yusu na wankasa bo sampa ye wonro ne ye woduru nem agenti ya ba Mr. de eye adutwam ma me fie number entuga ansa na matwa ye nkomo twetwe no so ye number abetimi ni ye di enkita ho no enu nie eye 0245 26 38 0245 26 38
38 and 0244 85 64 59 0244 85 64 59 Minua wutie me odie ne yede e ya soro bia na obi won mo osi ni trasi asede na ni baako eyi atofom ana minua bi won mo wa osi na ni so taye ne tintan na ni so ye ne wisiri asede ye hwie nkuruma bi ayedai agu na ni so because emoja na a separate ekonani ni mu no enam se entiri ni mu na amaman ni sade asisi mu ntino emoja na ntimi nyadai enko wodie yede eye koko hwe ye nananom omu kasa omu pe koko adru osime pedie betimi yi amaman because ampa eye amaman ena kofa koko eba enti obi amaman edosu wo hu bia no koko enu bedi asiepa koko no so eba ho a abribia emojan ahode na ewom no ubo na atwe no etubo so ma koko ne omu di asie no dodo na omu hyeda nyadai eni ahode to anamon okwa wo se wo pe agenti eba mister wono num sadro we bia ebebo apa onua wutie me ebema sebio utadua mayemre wadwene ne sebio obenya aphrodisia bia nom na wo se agina so biom owura fisa wo bema no edi moja na de yedai edi ye adwuma onua bema wutie me kwa na kope edura ya tundi sedie agenti aba mister ne binom na abedi ho adanse pa obema no fon wa na efon wa eyede be na amanefo emoja ntimi ne afrusa ne ye wo mu no e na akofa sa ho ne atete na de abro to anamon na kope edura ya tuni din sedie agenti aba mister ne binom na sa wonum agenti aba mister na onua ebeboa ama sa wo haw ene atete a ye ka wasam no ne nyina yeden afi wonum menua enya no kwa na wo super active for yaso ye wo master pia eno so obi enya bacterial infection bi ti se gonorrhea syphilis ne ade a obenum ena se wo tie me wanka se bia wo ye adwumaden wo sisi ukotodwe wa chiri kasa wo to asinti na mu twetwe ma usanka mezaya ointment wo de wo dware awie no ti adro bi na ade asra wo to wa beda na ho ade abechi na ho asisi wo so kama enya bribia na wo so no painkillers because painkillers na ekoni pedua ni bebrebe no eno so e woni susu aso edibre ni pedua no ma usanka mezaya ointment ni bi na number no mesande betu dwabiem ebia wo tiem wo diabetes esichire yare wadwene ne se sa yare we anu aduro nya dai anyway Michelle Bomme Mount 6 months. Yes, see a metriasi kabumuntu every month. Oh, but ye drona na adi eyesikan ebeba. Na my sister water a dianini bidi. And now be je drona ba akwa. And you been a besa catchos a bra. Nessa beje because I want Juma ebe ya mau. Said the ebesi prepare pancras no. Ah, and ne ebe ye jumano. One casabos ampa. Super action for Sabu enyanumga. Nemo ampasa modrono. Action na kasa na yede. Eye, Gia number no, na me fa me kasa emra ewie. Ye number ye didi juman enye, eye 0244 85 64 59 0244 85 64 59 and now 0245 26 38 38 okay 0245 26 38 38 and ehani ye de besie da se ye besa no masia good and therefore we talking about Napuku super action herbal on Hong Kong enna yakobono aha ye 102.9 FM aha utek Asante Benjina wa wanu nie manona heya meba sama yi obey mapomu din beko yi a na 21st clinic wo 21st clinic de esuna fidie a de yenhwehwemu ena esuna fidie a de sayade ye wo emfidie ni nrupa ye de sayade o haw bia ni akiri akoma yade esikire yade ahohwehye wo sisi wo to asentini atwetwenwo ye funu awo ne enam nsensem 21st clinic ye twa scan ye yemojam hwehwemu afati esumasem se wanti wini pedua na se a wonti ayare sase esuna se wa ahoden ena esuna se wa apomuden yare bia
bia woni efre enti enuma duru abra wonim yare no kofa bai ene da ho no 21st clinic wo branches bebre wo kumase wo ba 21st clinic wo ahwia omone ahwia total filling station nedi animhwe a eben alpha radio Accra ye wo domain market heavy do dine mu a ye nkrobata bi nso wo ba any sehwi prayer was 0540 311 311 0540 311 311 and www.21stclinic.com 21st clinic ana ye wo krom never be shima betin suma me the wood ointment eye kama papa the wood ointment with the true wia wona be bia na ye wo ya ebedu from Enquia African Health Legendary Ointment of the Year 2018 award winner Asem Beba Ekuafo a wakọ afuom aba no wabre afrafo a wakọ epo aba no wabre adwerifo a wakọ adwom aba no wabre adrobafo a wayi gears a drive a na wabre afitafo mesinfo obi asasabro ha no meka da hwan wudware wie na wo de Dawood ointment twia wobehu da obeda mewura mebe nko mi sisi ni mekotoje nyina wo sisi mpa de enyo na abeka midibi ko twi ho nyina na do wontem Dawood ointment our pharmacies herbal and chemical shops titru King's Walk Herbal Okaishi Dodua Dawood Scientific Herbal Hospital PM Ubenya phone numbers 0241 244 012 and 0201 681717 Dawood ointment Fetchina Beko When we send your police in your draw imbusaba mesa amama huaden refuse to grow any offense wabeka ho ahwade immune system wo nyankopon e de awurani paduane mu sem wa ye ho ban no enna sa wonom imbusaba mesa e pagya immune system na bribia ya yare ntimiu sese de amafo dodo no na di imbusaba mesa dodo ho dance ye se enyarewa huru anipa enyina etimi ba ne so ene nyarewa kese nka ya wuti ni din ene ho ka na oyemu asiw nyina no e ba ye ho ban afiri ho enna wo mpo a omu wanyarewa ne dada no omunum doctor enro no enum imbusaba mesa no a emomo ahoade pinti ya wo munti mpo se yare ase omu ho imbusaba mesa e wo kanshi ene o maimu babia yeto enro etufo mfre 0246 208496 FDA ahihye sa adwade nkrato yi magye atomo se ye afi we pa de menti ase otentene ne betene ye pekra meja no sese manyini mintwenwu mama sensi ana komadi obetimi awomra aba kwanto na wo hunto kwai ntu da so no yere ko na me ye dei ehe na me mfa ne nko ye tie wo mfa ne nko nyamensa wo herbal center abrewa basna de ho maame no ne dini na dwuma sese wadi mfinhia de wotwe ne akire na bibiduro kan no de beka mo sa ane na nya nunkumpo etwere sisie ne yafunumu yade be me nkwe wo ne so enamu yade biara otenete se stroke abubu agu ho na opesa wo nanti biewu a nyamensa wo herbal center de beboa nipa tumi bie na no kase ne yade adane so kwankro te se wodie nanso wuduru nyamensa wo herbal center nyamensa wo munti ubenye wa hoto kumase ha se paase bodwesan wo ena nyamensa wo herbal center wo ene abrewa basna de nkasa wo 0246 450718 nyamensa wo herbal center medene ko hosi sia ugidi ajonkwa ko Druswabia election warehouse Emrena Sansu Biam Abaiba Abaiko Infina Bia Yetu Abayu Mampani Mrasabadafo Afi Winso Wine Airport na Wine Eba Emre and Dachi and a bet Enunti or Check FM your election warehouse at the report Befertifi Atoyen no BM Abre on the 7th December Bronya Bosumene da Etoswo and Son and upon on so pepe na amanyo semu animdefo atnase Esia Brakutre ade abatuo numu abakosem mpadinsem ene hunzunso nyina abrem sepane akra fito famua yemfa nkamem enti fafidie to attack 102.9 na tiebi attack lesson warehouse ya de mamo fenchem 2020 yetu amana now 2020 yetu amana
Minion Ghana for a human kitten and a mini boama Ghana sika sem a gina and I short na 80 manobek a see. A boa amaya a new marshal away and bottom. A free and few pimini do and so. NPP etimi abo bosikano ama entity ahudo asanso ama emma contraja ahudo one more a day a baby a human kumankuma. Bronya busumi. Kaisa waba ubetono. At the end saturated see a beba a Ghana for the one more a year Jumano one a pair Jumano afemu. Asidan kuma napco planting for food and jobs. One district, one factory. Mama yamu moya koso ho bai. To Obama NPP. To Obama na Akufo-Addo. Na mani fie 9 ka ho na won fanye pi ema wo. Okay. Areshe yadamu ase yekoya yaba. Aha ye 102.9 FM. Aha eye Uteka FM so. Asante nyina hohwa ho afidie no ena sabre ya ye ka sei utie na o se hweye ewo YouTube ena Facebook ne so. Omanfo ato won wadwenkyere enso amane yen ha na yebekenkan ede amamo. Akraya Krobea Asante ena wiei mayama wo ha mayenchiachiao na yemusa wono apamfo se mo hote sei. Odem rockstar nie se woba moro marketer awie ye biem ena ye tie mo san hwemo yankopon hyira mo. Toronto G ewo Jacobu Krofrom ena osana na ya Krobea Asante ena awie ye tie mo live ewo Mama Fashion Design Shop na me maami adwafo sua nana ono nso tiewo yo yadana se. Ohini Babroni Great Watiko wa Franco Himan osi akura ye enjoy show ne live enso ewa ha na Ghana for yankopon mo ayen message ni bi wo ha manye editing amintimi nkan bibi ni ofenso masefo omo se Nigeria for monka makoma ntomo yam ye mo ye no mo mama koma mrafom na asumtwie enye adwuma ojedubrefo ni Mr Body office of war na ye nyina ye hwe say tio na ya Krobea Asante innocent phone shop nie ohwim na yensu ye tio sa kwanhia ene si ye wo yen kware so no na ano ohio ano ohye yankopon mo aye honorable Atobra Justice Assemblyman tumduase kote electoral area en wo kire sakra ya Krobea Asante eto de bia ye kura yetumi dwene hu busa se wo nsam no ya mofa edi free hen akraya Krobea Asante awie ma yenchiachiao na yenamwase ene the midday at the midweek edition dia awie mode esom yen no nyankopon hyira mo Mustafa Said brami abusuakuru wafo awie yenso ya biebiem enanana ye hwew nana ya Krobea Asante nyankopon hyira o. I've been following you from tete sehwido sa ba be pie ha da bia wo show no ne tie mo pa onsem pa ya mode mayen no ye ne je pa wate yankopon hyira mo kwa kumisti ewo mpasetia ena wato sankra wi ede amayen se o katwi ede ama Nigeria fo a omonte oba de chiame me pese o kan sumdwie ne abotoye monsem kakra o de keka literature brofo ni si animu awie yi enenye English day de but sima ba ko pentem ka kire wo mo se omoma wo makoma emra fom ka bibi kire wo mo today. Yes, today now tell them something. I'm not sure before. No problem. You know my problem. It's urgent. So you know my problem. Force. When I speak English, but you are speaking I now. have a problem. No problem. Because speak small. Some people don't like this English, yo. Oh, yeah, and we call that some people come to hold your waist, but nobody can come. Some people so why do you want yourself some like that? Some people will come. They will come. I want you long time. No, listen. I want you to speak the small English for the Nigeria people. Tell them say they come down for the nation. Tell them something. Nigeria people. Yes. Advise them.
Nigerian people hear my English. Yes, they hear. Kokwasi sociology English. They hear. They do sociology, Kokwasi sociology in Nigeria. They do that. So Coco did there. So, Coco did there. Okay. So speak small. Okay. Fellow Nigerians, very good. Especially youths, good, and military minds. I'm mention your name and your station name. Mention. I write my I write your the thing you start. This is not myself. No, I talk to some people, so I'm myself with the way you say fellow Nigerians, especially the youth, I feel happy. So mention your name, your station. We want to cut for the Nigeria people. This English not from Utek English. This is from you or bad. Yeah. This is from you or bad. You work for Utek Asem Beba Dabi. So say that for the thing inside. Do you want me to get a problem? This is not any problem. Hey, I use Utek name to use my English. But you work for Utek. Speak smart. This is why please. I can't use your tech name to speak my English. No, speak. Please speak. Speak. We are postponing the English. Mama Pofaka Greek. Omuno Monte and Zombe Fanza. Otani Yaya, Awia Kwaba. Yana. Umpum to say. Namadum, and then so me holding. Very good. Awia Adesia, Yanya, Otani Yaya, and so a war, a humane so. Na Assembly wo ho ya asemono emuodu Otani diechire. Ya beda Dawood Scientific Herbal Hospital ase ono na eboa yen amayetumi ne Otani akasa. Na Dawood asemo a wo kan yetiawa or the Dawood 360 capsules any Dawood ointment eye nro mienu enantibom. Se wunya ointment ni bia to 360 capsules ni bi na faka ho ebeboa wo pa muntie. Dawood ointment no eye ahon yaw wa ote yaw ewo ni pedua mu obi oha ne de ye ni nompe enkasa ni mu obi oha ne de ye ni ntini ni mu enu obi nso ni pedua ni mu nyina ye ne ya ebia wadwumade a wo ye ntia Dawood ointment fasrasra eno no ye kan se fatwi odi twi a ebekọ ena Dawood 360 capsules no mo a enam sisi yade so nti se mo aye mmere wo mpem no mo nkoto Dawood 360 capsules na wey e man so yemre o enya mema nko na yemre be ma ni bu no oba untumi ntum fanhia no a onso wa yemre enti oba nom be ma nom eye nhoma ene wakeka bom ene ode aye Dawood 360 capsules o ka se enu emienu bom wodi twie na wo nom no e ma wo ho ye den be bi eto no Ghana ha bi awuram boduro ni din kotobi na be boa wo Fred Dr. Dawood 0244 886437 0244886437 Oba Utek fi ahwehwe Asem Beba Dabi before ubenya bi afa time heba me sanso boa pa wiei wonom na the time heba Mr. no KNG fo onom na de aba KNG womo the time heba Mr. aduro yi eye pa sa aduro yi na so onya bi nom na sa 3D yade malaria na etete wo a etetete wonum ato a wontumi ni die wani so chinim enama 3D yade so nti se waye mmere wonam wano aye bohobohobo mesrawo per time heba Mr. bi no oba KNG heba center emrom Abidjan house wa abenya bi atonso na akonya hye KNG waso ye ba ko ho afa be bi eto no Ghana ha bi awuram na kase wo per time heba Mr. Frayen was 0244 417 669 0244 417 669 Naskaba Clinic your modern Herbal Clinic na yen ahenema kokobin yebutuo ye di aduma muntie ye ni wholesale no ene di animhwe sensu yire enya Ghana nko a Vietnam fo etiefo nsuo yire afa wonom ama nipa ebinum kura afrim no se enya Ghana hanko a na nsuo yire fa ye ne yo ebi wo fie mom ya mom ya ko mamra fom kakra Naskaba Clinic fo no wonom aben na we obi a enompemu hawo etete wo pa we obi a stroke yade etete wo awo hwa ye wo den e ma sese kura no wo de mahene kura enye esua na wusuo eja adwoa na wutwa bra Naskaba Clinic
yenye nhwehwemu na de kode akofa saa wo haw no aba na yemfa no aduru yemfa nkan se prostate mu haw amo ayemre wo mpam kidney and liver problem kokram ana hernia fibroid na hawa bra yebeboa 0244 120 269 eye your number otani abaye ohwe no a obenya mfie be say o enfie no aduonu miensa 23 sa pepepe 23 years no ya kromfo sa pepepe oyi oba o fese ofikuma se atonsu agugu na eya enene nansa ebe na me to enkrato amamu efa driver ni bi a ofisu hum ya obewu to ne kaa mu e odwa aso kwanta besine yen hyedani ade corporate ya eku no samre na mi gina obi eden eti na edan na chi mi gina no ada mi hu se ababa wa yi abetwem na twa o twem no oduru ho wa ankasa ne ho wa nkyereme e na me nso mantem ho no e ho na me tie ntime so binim no ho ba bia enti mi hu yen se wakogina obi valandem ya tese efi ho na sense omunyina ya adwumafo a obia eko adwuma nti ogina ho no na ohweme na ebra okro no okuta party bag tuntum ana okuta vote enti bra oduru ho ana obutu wo no so ana ohweme enti me cheme ho se ta kwa pepe bi agina na baya no ohweme dodo enti bra cheme ho a mikogina akire ho se ohweme dodo no ya besima mesime sanchimi tibio mu a ababa wana enyina valandem ho nemum na vote to ano esi oh na eme ho wantimi mugu ko manim kakra ekohwe edan no na mi hu se dan no ya die ya yen kantu mu eti ana mi bo ago nenso obia anyi so ti me san ba ekire na san se na me ye call ninti no mi hu ababa wa bia ote ebe mfie na me se edan we bra na otimu no oni no se an owo yire no so hu ne yire ho da oye adwuma wo hin ana so oye adwuma wo assembly ho ana me se gina na me ye call wia obi akura dan ne mu na nipa no minim no ha enti ababa wa ne gina ho a kire na mi hu se obi ate efie ni sinsi ono so ko adwuma afi no fi adwuma aba enti nipa ne ba na nke se obi akura dan we mu na bra no wo hu ne yire wo hada o se daadi na me se de onya ho na meba ena na me kofre efiewura no ono no wa esto bi e wo fi ne ani kofre ne se oma na me hu se obi akura dan ne mu abo ago omwa nti ho na ye fiewura na adanse fo nso ejina ntibra na bebe papa no bai ebo ago obi emwa papa no eye se obewura edan mu ena no kra ni amia no ababa wa nso oso wa pa ntime papa no nso ye oluma ntime ye ma bi se da bia o se bi papa na ti enye ta bia papa no bedu ona wakọ no aide ahwe na Krobea ye wura dan mu a se policy bag ya na ekuta no sabi ajanan ana ewom ana odi abdana no afọrọ nensa ayete se enkate ya mo ede koye enkwan na wode ya afọrọ nensa office nensa edi esanse ni ababa wa kama se na o yesi o ye kromfo na obewura eti ya na obi ya so be bonus no se bi emome na me yarefo me da sorry fie na ma beduru ha eti ya no o kan sa no ana dita ba ko say na nka ana ntina obi ba yi mo obi amfane nsa enka no because nkanya sa se na otiri bibiri ye ne nsa ho sa no de kataso awiabo ho no kra de opa men ka bio to aso na men ka bio yo eti na Krobea e ba sa no na efiewura no nso oyetemi dina na homete e no ko se nsio eba ye na odi gugu se omohoro mensa ejida oguso ehoro na maami bi ba na se ababa wa we ada no wotro no ti bibi kukuru ni fie ene dem ono so te valandas no we hu kwan ababa wa no fa so a okobie okowura ne dem okoye ababa wa yi hu no na ababa wa yi adru so agu no so
Sa pepe. Na ye wo ha ye di ho bobo ye befa obi so esi ba bi aba. Obi akasa ba na ye bia nwanti. E ho no e da so nkwantanti. E ben kwanto obi obehu bia obi etu abehe. Eti obo ba ye na ba ko se ababa wa we. Oko to ba bi bro no bi ye fa no to srebo. Na ho e na ko wura obi dem ko free ani sika. Na bra o mo che no ano wa jana nan esi ho tu. Yes, that is yes, I almost saw ya. And I'm Krobea. Boba for a kuta baba one. Any atadi a channel, any pabua a channel, any persia a shenimotum, any car what can I what I hear it here. Will be cut out a baba one or Yadia and Tono Chow. And I'm Krobea. Asem in 98 years, almost in a hot fan one channel. You should move to 98 copains, you money galley. I'm on it now. And you see a 199, and yet, Omania Baba one and Guana, in you see it. Then I'm not probably a bassano. Not as a Ubia, if you saw a crown for Yansa Cronon or no, I should die as a Oyale. If you see you can say, not as a nipper today anymore. I'm a friend of a buy. So to the car buy, I'll call rad demo. And I'm saying that on fan away. A branch answer or Pianasicana, a semi go to a 1.2. It's 70 Ghana, and not 50 Ghana, a share. With table after. Ababa one who's canafa. Asem Beba Dabi. You won't be saying, no, no, Nana, Sika share Ababa one on the phone. You're not the phone, so and yank 20 view, Nana, a kakaka party. Yes, Baggy Krobea media show. Now, and a man for a via bobo, this is the annoyale. This is Krobea or Cassan, Obi, a no cancer, or say now, buys me any ambre. A one of the cancer boys say, a ton so and a free. Now, never Nebra Sudani. Now, only man equa booty. Now, no one Yalena Nebra Sudani to piano at 2. So no one acquire. Now we're be down. Now we're PNT. So say, Nebra Beba to me see only one. Or quite Nebra Bebono. And you know what do. Then I will see if anything. Oh, that's all you know. Not as a and talk and to not as I was at Omadenico police station. I'm Krobea, a Omadenico police station. That is a phone you could on. Or no one obey you on my way. Some on friend, obey you on my way, one friend. Now be a better friend piano. Mr. Benny and Sam of Freddie, or my son obey your more. And that's why I say, now I am not as a petition for be Abam Abebeno. Ababa one say on cancer obi Emra Emebeno. Now some back Ababa one kaya, now a you be as friend say. Phone na ekutano na enye nkwala phone to obi bisa say phone ikura se obi obi dia na akowia asema baba wa ne kan se o dia brabeje am fio dibra mo ni police station no ana mo ya say ko mo obi na o mebe no ababa wa nse da bi onya bebia ono abebere no ono ani plan obefa so abere no ya police phone no ekoto mu there's obaja so police station e ya bronsan na fara so so de o ma yana kase e ma de enkwada de e na mema mpini for de ye de ko se e ma de mu e de ko a di sure e di jale ni bibia e ho set ababa wa ya fa na hopo na Krobea ade e a ababa wa yi wasin base e yi de wo nyina wa bubu no aseni nyina na wasan jana ho wa jana nine police station o di bia tata da na ho or a crowd of us Friday. I'm not home beer. Police for a car or much crowfat. That's not for the abro almost of the police for. As I said about Pony and one, not just make us an address. The family Ababawano. And now for a dear Bobo said Debbie Ababawano, a queen of Faso, Yansanity, and why they were Faso. Also, in Quay or Befaswa Belly, no one penny and power belly, no one pa. And this I say, Posy for the Jarmanico.
Oh my channel. What? Was sell woman your man walk sells you holding in a must pass it here. What's that? Now, Krobea, Ababa, so boy, what the food overflow. And your man, see as I try me, baby. So, Mom, a man almost so far. So, John and I a chamber of back. Now, what's it? Boys, be quite chain a walk, baby. Emma, and hot the woman direct now, why the dread you may know. 10 seconds so. And at the end, I wanted to let me move you away a day. Also, or beat them. Asem Beba Dabi. And I'll call you to be a I'm not quite not as a so I dare go on south. If you not just say, hey, no, I know. If I know, I know who said, will be all yelling. Now, so social is here, wabble, mash our wabble. Now, we'll share a tabby a seno. Now, we'll share and Pabo a seno. Share watch a bono, share pets a senimo promoa. Nana Krobea. This is Name and a better. The man who said, or you're fine. If you are more than a man in Soja, come on, a pair of the animal. You do in the and also, and then the fur baby. More than Aqua, my dear. Alternate now, so mammy, at here for more YouTube and Facebook, Nesono, Monko Ho, Sheshe Otek 102.9 FM. Ewo either Facebook or YouTube. O Sheshe na unhunua, ya the girl no, ne picture, and our pictures, kwa koto ho. So winning noa, sheno, na identify no. Girl no. Yade ne picture anane pictures kugu ho. Na sani otani kano saada na ye story ana drobe ni bia wu atoni ka ni mu no. Ba bia no ogina ye report no cites again na kwa akuru obi dem. Enti ye through the report no ene odi hu se again na kwa akoshe obi dem. Ene owie ya omokọ ya. Bra ne se ka 70 cities watam de ahye ne nofo ase. Ne nofo ne nso ya atakurator ni bia enye Matis ni bia. We ya atakurator nufo. Unse nufo no ye wo atakurator no eye nufo akakraka pa no ene nufo Matis ne ye ngetengete no ene ye Matis anatiko enti tiko breast or Matis breast eye ngetengete no ene ye wo Land Cruiser breast. But you don't know the difference of breast. I'm teaching you don't want to learn. Atakurator breast wo ho ene ye wo tiko or Matis breast eno ye nketenkete no ene ye wo Land Cruiser breast no eno no edi atakurator na chi kakra eno no ye Land Cruiser no ena de eno no free ho ansa na tiko breast no aba no eno no hwan na ejina so no eno no eye Corolla breast enti no for no ye wo mu ka difference enti ge no ne picture da ho apostle foforo to a nanim ne da ho pa cha wa wunim sa ga we no identify mayen identify this lady on the da ho no na wa ukura sa nyoma we form again ni kura no you otani ya report ni free ho na manfo hwe ga na ni figure form again ni kura no adehye enye small form oye lady anka se to pa e kura ga no eni nufu atakureta de ni bi ye kura ga ne na ye sisi form enje ize wonama enioma woye enio atiefo saada na wo munya no no otani ya frɛ jataba ema wone ge ne kasai wode mu ntie ge ne voice say Ufri. Bache mi fra tonsu. Ani fa tonsu. Kumasa tonsu. Neba ne say na wa kwa ni su bi dem. Namba chana bi yefuna hame. Nda wo ko hono wa hu say ye dan. Bache de bi na mi je so hon ye jana bia. Oh yeah. Hello, Abaya. Da. What did you say? Bache from Felicity. Felicity. Felicity day. Opoku. Uko ye de wo da so nkwanta. Bache me ble so jeni na akase ma me pi akọ adwuma na mso adwane afiri sienti no. Abasa na me nam sa.
Sinisrasa bi am coffee abobo mintin mene na am sana makwa copy. Uti baby akopie ne wunim ho. Pacho de Obra ne tehin. Pacho ne na wa to nsuo. One ne wa to nsuo. Pacho. Ane o maami nyina. Pacho ne. Who fie say? Pacho mo 25 years. 25 years. Pacho. Ane wa ko ra dem wunim se hone dan hone ye janabia. Sorry. Me se wo ko ra ho no wunim difference between a janabia and dan. Pacho me sorry. Obra ne didn't say. Sorry coffee. Coffee dey. Coffee ko na de flame. Baby obwa. Ne coffee ko. What the coffee dey be? Na block for the Ebenezer Tevia. Ebenezer Tevia. Ma me so dey say. Na beto foku kwansa. Cheche baby amote wato nsu agwo. Kudu ato nsu agwo hen side pa na mo. You were so high tension. Sa. Kasa me too. Hello. Let's say I didn't see in a car. Ah, Diana, you have to move for be a coconio. Don't touch me pen am there, sir. Yeah, okay. Touch there be. The buy. Touch your buyer come on 17 ko be there, sir. Abaya one kind of can't say I bet me at the police station. Who yes was all for boy ho. I know I found one of our funny will be there. Asem Beba Dabi. Atiefo abaya no nene na mate no. Ono ankasa kasa no se me abaya kama. Ono e compliment ne ho. Ya sesei na make no se mukọ YouTube ni Facebook ne so a apostle Sanda ne picture no. Get no figure o. Nice beautiful lady. Ebony black is beauty. Asem Beba Dabi. With the decorator load. The tour ne tono sane so no ye freni tundra. Eto kese brofo no. We your literature English. That is my English. Dabi no ya madam. The literature madam. Eto kese say no ye freno tundra. Enu okuta decorator breast. Otani wase na dwe ye de se edemu ho ne ye janan bia. Na dai edemu ho no toilet seat no enu ye friend water cruisers no ebi sisi ho ana obi man oye adwuma wa samre na se first cream bibia bot edan no a ono make so ka se oye edanan bia enti eye chamber ho ana say a single room single room a single room ni mo no toilet seat bia nsisi mu serve you na problem. And this say one way to me ya money bill. And this say muhuni wan kwanta ho ana was adum. O say esinrechi but you have him. Oh, Asem Beba Dabi. Syria pupa. Jata papa. Okay, otani ya dase. Therefore, Jason kwanta na za same way asie. Na oko yin YouTube and yin Facebook ne so a gane da ho unim na identify her ade na unim so ye oko ho no sika yesi ehye no no fo ho no enya asem ketwa enti oyi ya no say Joe 70 enu oyi ni 70 man ya kan de e da so hye no fo na ji so owura wo dem a wo boss search no awia wo sa wo ba behu na kira no ase ne ho so wo se ne ho a untimi ma ne ho no aka so abodam no agya ne maneko eyesa na dwene mu ha no ena busuan hwe ne yie no onam yesa anase eyesubamponi bi ena wahye dade yesa te se de na dwene mu ha no mo amwo YouTube ni Facebook amahu ne picture no mo na mbetumi akere okay Agbeve Herbal Hospital yanso ye asiyeye ye ni edi mo na soap mo na cream ye de aba edwaso unya bi afa dware ensansan ne nkabone ni be free wo ho Agbeve fever se 3D yade na hawa edura wuhia eye agbeve fever ena agbeve tonic se wumoja atare a eno nso eye edura wonomo a ebema wumoja pa agbeve bam ne de oba bi yo ya fa bi srasra na beboa wo Agbeve Herbal Hospital ewa adakoja ache faka ye kwadwo wunye sipe kwa mu station ho ne yebesiu si wo kwa mu station opposite pepepe eya Agbeve Herbal Center braha
na wo yade no fabra be da yen yen fa duru nkan ye wo mfidie yen hwehwem na nyu ahoto why fra yen wo 0246 59 5256 abebefo abin atadwesam coffee organic tiger nut powder eye pa wa wo si kire yade no mu yabroso ko pebitodi ebeboa wo wuni atenka ebe restore sexual vitality ama ho ato we immune system na ye weak yade abobo basa it is very rich in vitamins sabrofo na eka ho no mintumi modin yi we are mame peso ANTIOXIDANTS a ramp of what is spelling so spell you here ANTIOX abadi ni bi ye ya bia mu no IDANTS metumi aka anti no anti-zodite oxidant it is boost your antioxidant no ne ho den enti ama immune system no e very strong atadwisam we you be a cholesterol do so anasa wo so opese wo so te ebebo apa woni nufusuo wonya bidia e ma nufusuo bra coffee house breman Osekwadwo street UGC kwan so ana oba Uteka FM ha kaseme pa atadwisam to be dinamwo freyen wo 0247 995 160 and 0247 518 123 21st clinic yanso yede asiateka ho adwuma ne yeyo wa woto ase entiri ni mu twetwen wanantu wonantiri mu twetwen entiri ni mu o wo de ba yede mfidie ye hwehwemu na ne kure kofa asa ha ne baaye ne yede adura account simple obi o honso a moja broso ne pressure no ha no hypertension no ne diabetes azichire yade no obi de ye ulcer typhoid yade na mu yade different yade bra ye nya hwehwemu wo 21st wo ye mfaduru nkan ye wo Kumasi ahua ye ni total filling station no na ye opposite fra ye wo 0240 311 311 ya beje so Donima Steel Complex e wo Kumasi asafo YF Junction na adehye no kwasem ne se ye ben Ghana Revenue Authority for office ye wo no ye ni di roller steel gate no automatic garage door ye de aba ye paawu over 10 years plus ni ene aye quality and long lasting roller gates aye de aba no brani enye free estimate ne measurement no mawo ni enye bi mfamra automatic de ende aye ntise de Europe ni America na bia fato modern home garage no fato ano na mbra fie no wate be frɛ yen adwuma hote ana tropical nadwa no enadwa de sese wo kanadwa papa eno ane tropical nails betobi koton betone nkronko fakodi udwuma wate frɛ yen 0244 12 3325 de wonti ase no ye nkyire mu ma future life smart food nenso eye aduane animdifo kanimdi abonimdi so ne ahyehye ne de aba ya twetwe nuane numu ahoden papa no ene akeka bom ne de ayesa future life smart food yi pebidi aduane na yo wodi abraya Bolivia Enterprise Kumasi Sofo line alignment na hano wo ba wo yade ha wo no be kyerɛkyerɛm ye yɛnhwɛ ho ne ma wo ho aduane na kodi opekora fa ho report bra ye be ma future life no aduane ye be siuti e be boost the immune system no ade ntumi mo bio ho den wo boost ho 0242 878090 eye number Abapa Mall eye online shop Obeko Google Play Store and App Store no wako download the app no Abapa Mall afei oda bibia wope bibia wodia ye ton wodwaso bia de the biggest online shop in Ghana now eye Abapa Mall ko order ni deliver mfama wate obi o hokra de wo part on woni sika o de to ye wo opportunity no akwanya wo ho abetua ne nkakra eso ya ye deliver wa de amount untumi download the app no enko order Fred number we na order 0555 obo 0 no abo 5 nko 5 no abo 7193 aka ho ana 0591 21 4135 Abapa Mall for number eno no Savior Food ya ajenkwa aduane Dr. Savior na de aba aduane Food and Drug Authority for agi atum na wa diabetes ya de hawo insulin pane na wo wei menka se ni da so asa esichire yade na nkum
unya Savior food dia yade ne beko Fred doctor no Fred doctor Savior friend no 0555 obo 0 no abo 5 from yensa no abo 78 but 96 na bo 98 faka ho Dr. Savior number no Charistic Ventures onom Sahara Mr. Sahara G capsules no enemu yade ho adwuma na eye wa enemu yade atete wa bedu sampempensu no Sahara Mr. Sahara G capsules nom etete ema nsufi bia enkaboni womgumu no enyi free homa mo ena be ma wa ye mre wo mpemwe wo mre yo ne free otom Sahara man capsules na ono mo a ubenyu ato ba bi eto no bi abowrum de open kobodi free yan 0246 348334 ena Charistic adwumayefo nyina mechiachia mo ga ni mfo nyini nda so no fatoso nice beautiful girl owo tundra ne tumuodu ena owo atacurator breast me si nufu eso pa no eya atacurator breast de yanketenkete pa no eya matis or tico breast ena de ye hono eno ne ye Land Cruiser breast de di Land Cruiser breast na chi no eya Corolla S breast. That is the different types of breast. But there way the ene there. I say asabia de ni bi. Asabia ye otwa movie. Ohinere. We are mechiacha wo. Some amini say ono owo atacurator breast. Mami say wa akura kitikiti na anu ya. O hwehwe ni pictures ya. Ono sani ye nufu ni say si aye no. Eno nso ye atacurator breast. Han kura na ni nufu sa na memfanya example. If you have cried, you can be anyhow. Take a form of Nufuso. A few say, Nid any a Land Cruiser on a new creator on the any Land Cruiser. Agosia. Agosia will Corolla S. On the other Tico. On the other Corolla S. Esther and so war Corolla S Nimu. I don't see boom. I know what Corolla S na. Yvonne Sokra. Adum say, yani ayadum say, one way Land Cruiser. Yvonne, so between the Tico and the Corolla S. A horror me pet. Dr. Prince Akwaba. Yeah, Brunana. Yeah. Now the kinds of open Land Cruiser now open Corolla S are now open Tico. Yeah, some more. Therefore, ma mutu ya for to the bia money money. Adike no for say wo sha ma ho yedin. Eh. Mi se mpenu fo hwepa. Eh kama. Wo yo ba na bo ho panyina am ko sha tade a chechero to am se na pe ba bi gina. Na ma hwe ye dia release stress. Sanity. Ebi kura na kabi bo ebo so abe ama pressure ko so. Mi ko gina ba bi aka ba bom so kura. Be bi na kabi bo so abe nti hu ye no. Na ma pressure ko so tu hu a no de ajojo wa kuma. Say yo eye. Oh eye kama. And so try say o ho ba. Say o ge me hwa me nwene ho. Wonwe ho. Me kon no. Me di release stress. No quite sank in be ko nsem. Therefore, Oma ye release stress kakra na debia Dr. Prince to your hofo. Say stress ekum ni papa. Fabi yesere wate. Ewie Nask Herbal Clinic mobedu momwaye. Meda senana mamentia wetiefo ene wabedwafo enyina emfamna oteka safidie we say eso. Eye Nask Herbal Clinic ena moti enka ene awie yi na debia ye baka safidie we say so a sabia ye de ensem a ede mankofo na asanteman age Nask ade atumini ntino etwa se eduru kweda bia no aye nsempa no wana wonte yenka no wontumi ntua na momba ede sansempa no de bre won esanse Nask ede bibidro eye niema bi ewa santememu a yare sabia bien ho a watumi aye bie na Nask enso ene yare sabia wama yare sa aye fo kese ewa santemantem ya enu ntino wo bra ye de bibidro etu ya de ase ne bre kro no nipa nso di adanse ese ye de sikakuma bi ne ko ye nenso ye yade ana tra ye so mfie bebre no otwe di ampo adawrement nsa ya de no afri ye nso enu nti odofo de bia ye bafidie we so adanse akase nko na efri tofom na da bia sade ya meka no
enu se men kasa nwa minsi fo no na won na wo fra me a wo dance wo de no nyam hye ede manask na broso na da bia de me ka kire nyina nsem mfa seda no emfa manask na emu mfa mo twedi ampon hata esoro esanse sa wo twedi ampon na dini nimdie na ya se tumi ade ahye yen dwumadie no aye enu nti na obi bia sin ahye ho a sima kakra na se na kakra bi na se ni pakro no enya na kwa ahosan na ni nyina da nchen ade a ama ya nkumindifo awa ya se dwumadie mu kase pa eni se nask ya to yambo asi hu ye pa se si ebetumi atu ya de nyina se ehia se enyam fidi papa edi gu ya so ebeboa amiatumi awudo ni padua no mu akwa ni chima awudo nya ne ye nhwehwemu ahodo ewo ni padua no na no etumi aboa yen ama yetumi ehu baabi a yade no ehye na no atumi am ehu baabi a yade na dwosu obo na no nti ye di adura yato yambo ase aye hu hwehwemu ade akasa yade no na etu ade afiri ni padua no eno ne ade a aye nask herbal clinic in secret eno nti obi bia bebe ya so ye bia ne ho to no da bia meka ade ba ko a nask enkofo de pan ya baso kase pa ne se obi bia se wo ma nask emma ne mfa ne yade nsan kwa ya sabia foforo da esan se ye nimu ne aye na nask ye gie hudi ye gie nrodi ne ye gie doctors ene nurses di eno nti obi bia obepie hobia ya dia mo betisi ye tiafidie we so a ye kasa ye san odofo nya se ye betra ne ye adwu enum ye beto na nsesem ana ye be krokro bi ne agini sika ko da bi da ye wo ho adura ye tu yade no asekura eno nti ene ade sonko a obi ban ya so ya ne yade anane haw onsan fanfiri enim enko wa bi fufuro bia se otie mi anask da bia ye ban ya ye wa chade na se de da bia ye betena fidie wo so a ye kanu yen de ese donko bia de asana bafo ade ama obi bia yen ko ne asa bia wote yen ka enne anwumre ko otwi fa ontoma egu ko hoba esanse wo hia so obekọ abesia bo ansa na watumi aben so ye tieriye abusua emame ni nyina ne se sika wo hia nyina ye 100 Ghana cedis tituo sika no 1 million ena wo hia abusua mi siso biem me se 100 Ghana cedis tituo sika no 1 million ena wo hia se wonya se sika wo nyina kuta pay 100 cedis na abusua wawie wayare sa ebre ena awie du e wo Naska Herbal Clinic ni nyina ne se wonya to anamon si aso e hopa ye chichire won sa show mudro ye ma folder no akwahu doctor ehemu bi o consultation fee ehemu bi ni nyina so na nchen a afidie nwanwaso na yakofa ba na yade bia entani padua ni mu se wo mogam se wo ntrimu se wo adwirimu se wo amimu se wo nkasemu se wo hene ne hene afidie no buo yi yade no beguso na afidie kro no aboa yen esama efe idea ewo yade ewo dwonso ni mogya ne ahoro ene agyanan mu no se afidie na ebeye nhwehwemu woni padua nyina nyina ka 100 Ghana cedis ne obi na wiwie we nyina wi a ye sad wo collab akotwu mogya da bia meka mesi so obi ba wo nchen ewa yarsa bia na nya se bia ne esikire ne eso mehwe na abepre ne nsa no a ensese hu hia se bia bepre ne nsa no bi na wade akoso bi so akasa ma ye lab na ma ye test da bi na skenya bi ho ye sheda twu mogya ye de hyem fidie mu baabi a wasi ye wura lab ahodo bi a wasi ye beye betumi aboan amie hu yade atimogya mu no e wase da ne ye na eboa me ade ho aduro kan ni nyina she 100 Ghana cedis ni obi na da bia me kase me ba mi dware ye mi kodru fia me dware nanso anopa mi didi ye ewie me didi kakra mi kodru fia me se didi kakra nsa na mada mabusa me hu se nipadua no outside dem matumia apolation kama me dware no masiesie no na emu na masiesie mu no enu nti na nask adwen ho se ye mu no eduru mre bia akwa bia woni padua no wasi wo yi fini niema bia hodo woni padua no mu esan ennemre nuane ahodo a ye die chemicals atumi ase no ana ama sabin preduas na hoodin akofom ni ntino ebese ko ni padua no mu a ye wakwa bia ono eboa ayi saa niema na firi mu na saa niema nkogum a ekɔhwa akwan dwumadie na makwan dwumadie ba fam enti ebasa eniema fia hodo bebrebe kamogya ne mu eniema fia hodo bebrebe kantri ne mu yamposo niema bia wasa nkadida ho se firi ho entumi mfiri ho enu nti nask akofa fidie bia de aba de hia ne se fa na sisi nsuo mu na nask enkyekere fidie ne yemfa afidie mu mu na wankasa tenase yemfa nkɔhye tokrom ya gani na wobehu niema ahodo ebetwe firi wo nipadua ne mu aba begu nsuo ne mu a wankasa behu enu nti no nask akofa saa hyehye we de aba se obi bia eda wakira obetuna na ma ade asi obia no saa fidie dwumadie nyina no ohyemu bi ani nyina aka 100 Ghana cedis ne ho bi na we wie we nyina mu no
Muamu and training Kasemu Yadia, Muntina Dr. Ampem, any Dr. Bismarck, Wamu Eho, Wamudia, Ubaya, Mujumadia, Wamudia, and Muamu Kasemu Yadia Kwano Shamo. And Untimu Kasemu Yadia Kwakuma to yum, Unya Kodruva, was your specialist. Essence one die onye bibia untrino eno nkase no a ehawo etete wono eno ho adwuma eno wo beye edi amawo san hihye ni nyina ka 100 Ghana cedis no bi na ya wie no abusua de twato kra no yesa di pi wo so eni wunra hodo a wo banu nyina yasa de pi wo so ni nyina na nask say wo hia 100 Ghana cedis eno nti ya de bie bodi fa ya de abusua ya die bie body friend ya de edda wachina hinema kokobi ho say nask ya so ye ho ye transia no pa non son ne fa akosi anwum na enum ne fa tutua na mo na fa ya de ne ba hye na wo de ya de no ebebe duru nask nko ade a me hye wo bogina wo take asafidie kase wo so aka kira wo say ya de ne wonsan fan free nask enko ya sabia wo fro ensan say won na wagi won ho chiene ene wabedana dansedifo e de ama nask entiem primprim de abusua fanam bani sisi na frɛ naji wo special code misitie sam prempre dia wo dia fa number no frɛ naji wo code na afei ɛda wachina yenhia ɛwɔ ahenema kokobɛn nask ya so yɛ fa number ni sisie 0244 120 269 0244 120 269 and into other phone prempre I would ye frɛ naji code me ya die bie body afɛ ya de ba fidie so ya me mpɛsɛ metabo boy ya de ne so esan so obi ho bɛka sɛ doctor nka me ya de nanso maka sɛ wo de ya de bie tew so nask sɛ mpie ho na nya pie ho nko ade a emfiri anim ɛma wo nsan fa nkopia ya sabia wofro sɛ obi aba nask no hu sɛ ya sabia wofro no wo kwa na nya ni problem ode ba nask no ɛna ode firi ode kwa ya sabia wofro na bi nsi da bia mba meka na bi nso nsi da ɛno ntemu amod krama sɛmo de yɛsi just a matter of 7 days ɛna yɛ mo ho adwuma would ye fibroid hawa manu si pe me the number be to your friend aji mu nchiremu me si would ye de eye na makoma konson pe fibroid na ehunhunu nti yesi koye surgery enu nti wo fon ana ehun suro abeda wo so no nask e de anu adura de aba yen kase ye mo adura manana ne na emo ye be mo wo fibroid tie ye me si ye be mo awo na wan kase ya gani abehu se draw baby and a draw baby so ni e kasa ya sabie mpremprem Ochedi ampondi ayalasa tumination nsa na nask herbal clinic ebi a wotie modi asisire yade ana wodi mo jabroso ebi a wodi ne won so eye bema prostate mun sensam na hawo enu nti ama bema kra fon ama bema wodi so mu hyehyew eye ana bema no ana wo hwe asintiri na etwew ana se hono eye wo yanka kakra ebi kra na wo so wodi ne wo yoba infection titi age wa hemfia boso enu nti ama wate nka kra yida kwa kuma to yam mesi woni da so nyina ye nask herbal clinic na emema na musugoria age mo niema ade aboso anasa infection ahodo age mo niema aboso enu nti no sisia mo ne ma no ade hia mu na mo hu sane no tirie mesi eda wachina yenhia wa henema kokobin brana nask ekeka no ni nromom dro monso hepatitis B hamo monso hernia ham ovarian cyst hamo ya de bie body fa ya de bia eda wachina yenhia wa henema kokobin mesi ne ewu hia 100 Ghana cedis na wabra yeso ra fin komia so safa number BMCCA na ju ko ni yenhia ewo ahenema kokobin 0244 120 269 0244 120 269 na unkofo no so jomo number nti manfa momo okay 0240 71 33 64 nana open ochedi amponyo kase wate onyo nso kese atiefo we Dr. Prince na enawie ofri nask Herbal Center ena waba beboa aba besom odensempa ena abesom se okọ yem Facebook ne so a sabre ya ye kase omanfo wo so a fine na boys dia okanufu asema wadom boys Fabia Seria ai me maya brand yet samo pen
sese metwam manyinim kom mfiem ma sese abodwo se di nyina na anum gina hwehwem na mu se ye se ni nyina da na dworo ye edi we bi kwa mi amo o Facebook no so se na Krobea ba me se wa top breast ona the whole Ghana abaya na o yesre ku ya o frɛ pamra o dami asawa we ono so hye ho onu sei o ya the greater o ya the greater breast awon fo Philippa mu Philippi monyimani why uma we wiase adwundwiri kum nipa o donko senior ono Nigeria o seda na hwɛ enam nkomo na amudie no mani age pa o ye mompa ye mfama Nigeria me wa Abuja sese Ghana fo e wa hakura sese ye pese ye ba Ghana enso yentumi ma ande ya to bodanim unya botre ko sese anka boda na bie pa se Nigeria fo na anka sakroma to bodam senka ye so mu dinga tum omu dinga boy mafia magana enuoma na ye de ko nyina akoka ahokosei ko fo ye mafia ka ye bie ye boda pa anka ko fo we bebe ba no ye mompa ye ma Nigeria na asumdue emfa ne ntuma pemfra but again amanfo si wo munim no wo atonsu high tension owo atonsu high tension obi say e wo hwa na se na dwemu ka no e wo hwa ne ko but oye na dwemu ka no sa ye kromfo sa na manfo ka ye se wote high school high tension atonsu agogwachi ho wa kire da obewi ade wo ho me wo ye fear nim ho an next again the picture ne to so san there were next house was a year ago Mr. Japan ho ena kromfo ena onse ye fear no sport ho enipa ho nyina get it me wura main gate ni nkofo abro san ko wura Mr. Japan papa dem wow eti omo se bibi kukuru ho sa nkofo ya get ne se dem we ena omo yi ni pie abonten be custom for anyone. And they said, Nicoletta, na CS on the police station. You do a police for say, oh, wait. Yachina. Oh, never Munyano. Not just a what areas. No, we were suspecting, say, near him, say, be a baby, maybe crying at the bar. Who said, we had a form. Why you come? And there are not almost you soon. Oh, Sunny, I generally said, I'm for you, soon. Oh, you said, don't use for a cool labato, no beer. Not dear heavy. Almost you for beer. Criminalities. And you say about Onibia. Yeah, I do. Ebia osove Emma manfo. E do no be din ka be. Na do anadwo a manfo aba. Odo maba. Se wa jase. Okay. Okay. Ba mo che ne ko ye ma eja. O hu na ni wa na o se. Nana, mesem. Mo ma ne nko. Ye dum ni no. Anu afaka se wa na Asante achime ho no yi o. Why ye grada me say na me kan. Ane wa ya che. Aya che. Ye sisike she ni nufu ho ne ye so. Nufu no so. O se Osa wa Hutum Blanta. So that's it. Hutum Blanta. I know you're there. Sexy eyes. The eyes near sexy. Asante Achimeria, how 10 years can was say, or yes, and your Johnson who and a boys in Yabotrema. Salad for and one man, Hutum Blanta. A dread you bring on, baby on the fire, dear. And one line. Say the nefe. Hutum Blanta. And near fe. Yeah, sexy eyes. Yeah. Hutum Blanta. Yeah. Idiom dear tum. Hutum Blanta. Okay. Police ni na drone ye booster ba Mr. Mama yempe bi na ye nom. A drone boosti we immune system. In boost about Mr. Wa woni padua mu yawo. O liver, kidney, wenya problem. Wa ye mrempem ana enam yade hawo. Bibi e yawo hawo no. Wunya in boost about Mr. Police ni na drone bi e bebo hawo. 0246 20 84 96. Eye number. Abrewa basna de the Nyaminsa Wom Heba Center no. O si we ase ba senior de. O was a possible de sang on quanta. Untumi nwa brabrewa ho. Nyaminsa Wom ebeyi. Srogu akanwa to osisi yade henia enemu yade kokram. Yade a edi wunya wakwa wunya no ye no. Fa be huna brewa why. Fa ka ye ko enkawe kasemesi obodwe sang on quanta. Abrewa number ye 0246 45 0718. Ofra abrewa abejeso. Okay. Arafo sabre adidwumadie no ba wiye ene mamam yankopon ya adom o kina ye yawada mo beba show ni mu bi ene wiye ni ankasa medofo made nyina ya frempoma aka ya Krobea wo enkran posi headquarters e won kran oni IGP da twibom awiye mame mawa ha na me congratulate you
I congratulate you, my Yafrim Poma. God bless you. Dr. Nana Bonsu, US, they say Wabagana. My Yama, happy, welcome. Baby, I will be a Wutia, me Mazi, for in Enche, Munyabo Tre, Yababa Bohamamo, and a catchy be your friend Otek or your taxi driver, a woman, hospital and chain ho. And every Otek also yet yaw. We did a Krobea na Yaw Asante Odia many Pasmakan ye Jataba Apostle Nana Juadu Machedie Land Cruiser. And then on me na take him ever. So ten number for Gati about the Chamenka. Kofi Ghana, everybody garden, Samono, and my yet the best. I'm